Mātou te whafteia oelo mātou tua. Mātou te whiwhia fo le ni fiafi au au mwhewna mātou mai, mātou te whalongolongo i atu oe le nei pō. Whiwhia whaia e lava o mātou loto le nei fiafi, mātou te si atu i atu oe le vi inga ma le whaftai, o le whamanu ma le whanitanga. Whailoa atu ai le tua lo mātou Falo alo mano mātou wāmana ia le tua o le tele o au whaamnianga ia i mātou. Mātou loa sa e le tulafo ina i mātou le nei aso. Sa e tausima leo leo ina i mātou te tai mairo mātou ola i le nei foi taimi. Mātou whaaftei atu le tua. Mātou te whaaftei atu oe ono le nei aso mātango fie. Telo me sa mātou whia i ai wa e leo ina ma pui mātou le tua mai lama le tai au si o mai le fiafi. Whaftai le tua. Whaftai le ola, whaftai le malosi. Whaftai le te leo au whaamnianga na mātou whangaina le aso. Mātou te vi ia oe, whaamanu atu i atu oe le fiafi o mātou loto. Whaftai ailo wanga le leita maa. Haftai fo nei taimi o mwhai o na mātou o mai whatasi le tua. Mātou te mafuta ma whalongolongo i atu o ala i o fiongo pa ia. Mātou wala watu le nei fiafi se e lofa mai whamni mai, whau o mai lo nganga. I nei a mātou langona le tua le tāua o le. Ola upu le nei pōle a mātou whalongolongo ai. Me se foi o ni le sona mani mta au Sicilio la mātou taltala ma whalongolongo i le nei pōlo mātou tama. Me se foi le tua i au le mātou taltal noa i le whata waina o le liu tiun tangata o ele tua. Pe ona mātou whaamana tuina i le tau sanga ma le tau sanga lo soifua mai lo mātou tua. Mātou wala au nei fiafi whau umai lo nganga le nei pō i le mātou mta upu. A mateina oe, ia whai wina lava oe me uma le nei pō. A uma fo le ngā luenga, ia fo i atu oe le vi inga, le whamanu, ma le whanitanga, mai ai mātou le whatau wā. Ia vi ia lo swafa e whavavau. Ano i su le mātou li, o mātou te talo o toe le nei fiafi. Amen. Ia e whatalo whatu fo le nei fiafi lau whaasau saunga Samoa, malo lava le soifua maua ma le langi mama. A talo whaatu le pa ia le silasi o si o tātou tunu. Tātou maua fo le ni fiafi mātango fia o tātou, o mai tātou te mafuta. Ia e le whaiunga fo le tau sanga mea maona ngā luenga. Mese fo e o le tātou Paul Klame e pēo na masani ai. Ne fua mai tātou e le tua ne fiafi lona file mu malona anga lelei, te tai maelo o tō soifua ia ma so mātou ola. Whai e ion tātou to e whailoa e ne fiafi i le manuia o le tua. Vi ia le tua whata alofa atua i le paia ma le malu si o tātou tunu. E au auna paia le tua le ngata whailea o tō msiofo i so stovini. Ta alofa i le paia le silasi o si o tātou tunu, tupu mai e. Ia o tamamatina mātutua. O si o tātou tunu, mwhai on tātou mafuta le nei pō le tātou Paul Klame. Patalo whātu i nisi o lo mwhai ona mafuta mai tono mauta ngase. Me se foi a tonu o whalipui, mo lo mafuta mai e le tātou Paul Klame. Patalo foi lau whainga luenga le fiafi nisi o ngā lulue, ia mālole whai alwhaiwa mālole ngā lulue. Ia patalo whapto foi nisi o lo mafuta mai i nisi o tunu. O lo mafuta mai mo tātou whai Paul Klame whatasi le fiafi. A talo whātu i atu. Oi profesia tunu o lo e mafuta mai ai. E le tātou mafutanga le nei po whatalo whātu malenganga. Fifia malenganga whaloalo. Ia e whatalo whafoi i mamalu le tunu o lo whai malanga mai fo i masiasi mai tonu le aitele o kilani. E mafutanga ainga i ngata foilea i o ase singa i whanau matua. Ya me se foi o fala lave o le nei soifuanga ma foi ona malanga mai ia fatalo fai atu tau
manuia fuafuanga mai se o le toe tali watu. Ia e whatalofa atu fo i se tasi mafuta mai fo nei post e mi mua o lau whaafonga mai le tātou mtaupu po le tātou pol klame e whatalofa atu ia atu e nei pol swafo i su le tātou li mo le tātou whaola. Talofa le sunga ia sau li fiafi manga lue atu ia vi ia le li. Ia o le nei fiafi Samoa ia o le tātou pol klame masani lava le nei, pol klame muri le nei o le nei fui tausanga o le tutu le penga le loto e pēr masani ai. Tautua atu e foi mau au na atu lau tau au na nei poni fonti. Ia se ia pa ia foi le afaliva le fiafi ia tātou tau mawai foi lea i le anga le leo le tua. Malo le folau, malo le ngalului, malo i tiutem faivan whenga i li aso. E ngata foi lea i o lau folau ngā whale tausanga leo tātou tau nuu mai foi le. Nai teimi mulmuli po nai vai aso mulmuli fo nei tausanga. Na masina mulmuli, na masina o te sema, ia malo lava le onsai. Malo le ngalului, malo le tautua e karesia o ngā ruenga, tono ainga. Ia, ia le tua le nei fiafi. Te tae mai le tātou whinga mlanga le teimi ia. Le foi la tātou whafsanga i le fiafi le tātou mtaupu masani. Ia le tātou por klame ia o le tutu le upenga le loto. Ia au nei la fiafi le Samoa ia o le a tātou tel noa i le Christmasi. Awa o le tautonu lava ne ia po le season nei o le Christmasi o tātou iai. Leila tātou tel noa, ia po a foi ni awa onga tā ua le a tātou maua mai lipo, le tātou por klame. A foi ni me tā ua o le amwhayon tātou whaalia le li fiafi e sosoani foi le tātou silfia, me se le whata waina o le vai te mitonu le tātou te iai ia le whamana tuina o le soifua mai o le tātou li o Yesu Kiriso. Ia, le lava sisi e le isi aso soifua, to stangata lava i eilo na aso whanau. Ia ono i Yesu na veo ia mtangata o ia o le tangata. E te tau fuala ona i eile aso whanau o Yesu, e o mai lava teimi lei. Ia o lo fiu lava skola mtangata ata mamai e tau sa ili tonu lava le aso whanau o Yesu. E le maua e sisi. So the birthday of Jesus is sort of a mystery. Nobody knows. Nobody exactly knows, accurately know the exact day that Jesus was born. Leila va masesi saosa na mate. Mena isen mate utia ai o le nei mea wa ia. Le tatu te fa mana tuine la solution lima ia. On memonia I've seen media. Ia o te tel sa o tua ele o le aso whanau leo Yesu le aso lusu lima. Au vola te fsini mai po le ase mafuanga o le ale me wale ia wai tau loloto lo na whaamtaltalaina ma lo na mafuanga. Tau ei fo ni tūlanga e pai ai ni tūlanga e te le fie whalongo iai la wala te fsini. Wai a fia e ni mea whapaupau ma ni mea whapena o na taimi o le history ma le taimi o le tala whasolopito ia ma le sau o le kalesia mai o na ulua i senaturia, me se lava le senaturi lo na tolu. O le anganga mongni ai o le Christmasi. Awa tātou te vava ai i mea negatives po mea e le isona winga tāhua ia i tātou. E whaalawe ina ai lo tātou whaatawa ina o le aso soifua o lo tātou li o Yesu Kiriso. Pe anau tāua, e le aso soifua Yesu. Po le alawa le aso tātou te whamana tuina ai le aso soifua Yesu. Ia, tāua lo tātou loa. O le mea na mafuai o na fio mai Yesu ma liu tion tangata le atua. O te whaatawa ina le fiafine nei ia le whaupunga lea. Ua liu tino tangata le atua. The reincarnation of God. Ua avea le atua e whai matangata. Awa o le winga monia lea o le aso lea.
Po le teimi lea, po teimi nei tātou te whamana tuina. Tātou whaingoina o aso Christmasi. E mai se a le aso whanau i Yesu. E tele la ina tala noa i le aso whanau i Yesu. Ai misi atoa ai le si me sili o na tau, o lo tātou loa. O le atua, ua avea o ia matangata. Nga le teimi ana whanau i Yesu. Ua whanau mai le atua. O le ua sau le atua, ua whanau mai le atua. O Yesu o le atua. A o ia foi. O le tangata. So Jesus was fully man, and especially he was a fully God. Fully God. O ia o le atua. E ato toa. E na sau o ia. E sau o ia o le tangata. Ala tātou wa maila ia i le tāua tele o le vaenga leo te tala noa atua. Wa Christmasia. Pe o whai Christmasi ma teimi e teu ai mea. It's a time of decoration. Decorate ai ma teu whaloloa, teu pisinisi e tangata, teu whale, teu awala, whelanu wai moli emo, tele fianga ma pati ma me wapena. Ai ole me utupu. Wa to tele tangata o la tu whaia nei mea uma. A le to tele nei tangata. E la tu te leiloina. Misi atoa le tāua ma le autu. Ma le winga. Le winga moni ma le loloto o le Kerismasi. Misi atoa. Whai a leo fianga ma mea uma. I will miss out they miss out the essence of Christmas. Misi le autu ma le tāua o le mea a leio na tātou whātāua ina ma whamanatu. The reason why we celebrate and commemorate the Christmas, the birth of our Lord Jesus Christ. Teimi for Christmasi o teimi o whātasinga. Whātasi ai ainga, māneia, mafutanga, whai, whawhiawhianga ma mea uma. Nisi foi ua whaalia ai le loto alofa. Whai mea alofa, maanga le lei, fuai. Fuai atu mea alofa, i lesi, fuai mai, fuai atu, fuai mai. Ai ua to tele tangata e whaia nei mea uma. A o lo misi lava, pe o lo whaia male au noa o le iloa o le loto, o le winga o le Kerismasi. So tāna sia o e whaafonga ma le fiafi. A o te leo iai tu tonu o le vaenga le leo te whaia tuai. E a whai fo o lo e iai, tā ua le fiafi nei o le ae whalongo ai. Maua i se meaonga. E te whaia ai mea uma lava, e te tauana e whaia e pe ona masani ai, tū maanga ma le culture tātou, tū langa o whaafiafianga, ma te unga, me uma sese, ai ia whaasili o na whaataua ina le o ngā tutonu o lo whirangalo le tāua o le moni ma le tāua moni o le Kerismasi. Amen. O le ala le winga lo loto, le visiri lea. La le winga lo loto ia e mese foi. O le mafuanga. What is the significance and the purpose of Christmas? Ele whainga tali a wala e mawala wai tono le tuspaia. O le Kerismasi, it's a celebration. O le wha manatuina, ai tonu lani vaenga o te vaivaina i le fiafil nei. O le memo mua. O le atonu ale mena tupu. O le mena tupu. Ua whanau mai Yesu Kiriso. O le autu tonu lea. Ua whanau mai Yesu Kiriso. O ia lea. O le Mesia o le lalolangi. So, o le memo mua ese le taua. Ma mantua ma le mea taua mua lea.
Vaofilifili, o le ale mea tupu, ua whanau mai Iesu Keriso. O le melo na lua. O le ale winga o le mea na tupu. O le winga o le mea o tupu. O le atua lava ia. Ua liu tino tangata. Po ua avea o ia matangata. God became man. The reincarnation of God, because God became man. Ua avea le atua matangata. Ua liu tino tangata le atua. E se si whapunga, o le atua, a ua sau, he came in the form of a man. Sau le atua o ia o le tangata, a toa. Pela na utaua. O Yesu a ia o le atua. A o le ua sau o ia o le tangata, a toa. E mau whaatasi matangata i le lolangi. Ma le melo na tolu la ese le tāua, ese fo le tāua le melo na tolu. Vaofilifili. O le hala mafuanga o le mele. What is the purpose of the reincarnation of God? Ai sa le mea ua liu tino tangata i le tua. Ia afisiri foi vape. Ai sa le mea ufana o Yesu. What was the purpose of Jesus came to this world? O le tali lai whapea. O le lavea ina o le tangata mai le angsala. Mai le whaasalanga o le oti. O le mea tonua lea na leiona liu tino tangata le atua. God was willing to become a man so that he can revive or save humanity. Pisiara le lolangi ma faia ele mea te ua ele fale mangia mea uma o le lotu fai mea uma o mai fai fianga fai pati ngai mea uma. Ai misi a toa i le tangata o lo fai nei mea uma. Ngalo ia te o le atua le ua malie le fina ngalo le atua. O le asau o ia e fai matangata ai matauria la o le tangata. O siri fia lea le atua o le tangata ua angsala ai saua le atua. E ala ia Yesu o liu tin tangata saua mau fatasi matangata angsala. Ai ei lale mafuanga, lea na uta ua atua. Na mafua na liu tino tangata le atua. E ala ia Yesu, ina ia se ila veai ma faola, faasao. Po lea na vale upo tutua e na, but it's all about salvation. The saving or the reviving of a man. Faola le tangata. Faola isa. Leanga ua whano le tangata o no leang sala. A man was ready, was bound for hell, ready for damnation. Sa uni le tangata e alu e oti e totongi ai lanang sala. Ai sau Yesu ina ia faola le tangata maile whawhanonga e whawau. Aisa, ono le angsala. O le Christmas la, yeah, yes, o le whaamana tuina lea. O le whanau mai o Yesu. Beautiful. Obviously, it's all about celebration of the coming, the birth of our Lord Jesus Christ. Tasi le whaautu e whaasino mai ei nei mea uma. Le mea mua lea na ufea tuai o lea whanau mai Yesu. O le autu lava lau Christmas o Yesu. O le autu o le Christmas o le tangata atua tasi.
o Yesu. O Yesu o le alo o le atua. Fasino iai le Krismasi. E le o se isi lava mea. Le ai masesi mea. Nothing else. Wana o Yesu e o ngā tutonu iai le Krismasi. Whalongo le luka o lo e lua lono whai upe fitu. Whamai ua whanau e ia lana tama unu matua. Maria lea. Wa ia aui ia te ia i le ie. Ma whaata oto ia te ia i le fale povi. Awala tau te le ofi i le fale e tali ai malo. Lea. It's about Jesus. It's not about us. Not about our church. Not about any kings in the world or any leader or any government. It's all about Jesus. O whanau mai lau Yesu som tu whawhine. E leo se mea e pei o na masani e le langi le tele o teimi whanau mai e pepe. Ai o le whanau o Yesu o se mea mantau tia. Mea mantau tia li tala vaa solo pito o le langi. Eisa. Eisa an mea le mantau tia. Ona o lona tina o Maria, whalongo. Ona o lona tinga because of his mother. She was a virgin. O ia o le teine talavou taupou. Tau tia ngā mea. Ma o Yesu foi. E leison ta maa whaale lalangi. Le mea langa e lenga maka ukia. Ne whanau mai e le pepe lea. O ia o le tangata ato toa. Just remember that. Ai le i whapea o se maafutanga whiu sua i ona mātua na whanau wele pepe lea. Le ai. Na whanau mai a mai to tonu o le manawa o lontina. Ai sea, because he has to come in the form of a man. Keep birth as a man. Conceive as a man. E lona tina. A lona tama. Le ai la e matau, mea ngai lenga matau tia. Ona o le nganga pa ia le ana fia mai a Maria. Ma mafua ai ona form up Yesu i le manawa o Maria. E le o se maftanga malona, a Maria malona tolua. Ai ole to mai le nganga pa ia. So it's a divine birth was happened with Jesus Christ when he came into this world. Ese mai whanau o pepe umole lo langi. Mea ngai matau tia ai. Ma o Yesu foi. O ia o se tangata ato o toa. O ia foi o se atua ato o toa. Mai lava i le taimi o lona soifua mai. Si o lava i le taimi na maliwai. Luka o lona matau mua o lona whai upo tolu suma le lima e whapea. Wa tali mai fo le angelu o whapea mai a te ia. E a fio i fo le nganga pa ia i lunga ia te. Oi, Maria. E wha manu maru i fo i a te oe le mana o le sili ese. O le melea. E ta uai le tama. O le tama pa ia. O le alo. O le atua. Wow. The Holy Spirit will come and hover upon you, Mary, and the Holy Spirit, with the power of God, will come and form a child within your womb. And this man, he is a divine boy, the Son of God. O ia o se tama pa ia, o le ata li'i o le atua. E alal tamau Yesu lon tama whaalitino,
na iai, ai le o se ata li I moni o Iosefa, pe a mamafofau iai le tino, o le ata li o le atua, a o Iosefa, o le tamao Iesu, na whapenao na tausia mai Iesu e tusa ma le whenangalo pa ia o le atua. O le me tāua I le mea, o le Christmas, e le o se mea e whaatatau, I se whanau mai a se tangata rapai, po se whaia o ngā matautia, po se tai longa I le lolangi nei, o Christmas, e whaamanatu ai o le atua lava. So we have to commemorate and celebrate God Himself. Why? Because He became a man, reincarnate, and come in a form of a man to this world, so that He will save a man from his damnation. Sau le atua, e whaamanatu e tātou le atua lava. Ai se awa liu tino tangata le atua, ma sau le laulangi, e pei lava o se isi tangata, ina ia lave ai le tangata. O le vesiri le Vaofilifili, ai se ana liu tino tangata ai le atua. Why did God reincarnate? Mana tua le lei. E le liu tino tangata le atua ina ia na ona asiasi mai ai I le lolangi. E tau whaailoa mai ai o ia o le atua. Pe na ona fio mai Iesu e tau whaailoa mai ai o ia o le atua ma tau tia. Na ia whaia le fōwhanga. Ne ai, ele o se mea whapena. Ele I sau e tau whaailoa mai. God did not just come to reveal Himself to the world that He's a mighty God, the Creator. Ele tau sau le tu e whaailoa mai, na te mawhaia mea uma. Ile mawhai o na avea o ia matangata, toi avea fo I mātua I le taimi lava e tasi ele ai. That wasn't the purpose. Ai ala, aolea, ai seana liu tino tangata mai ai le atua I lolangi. O le tali, na fio mai le atua, na fio mai o ia, ma se misiona vapitoa. God came with a mission. Jesus was born because God had a mission in His heart. A fio mai Iesu langa sai ele misiona I le fina ngalo lonta ma o le misiona te tau na whaia has to be executed. Tau na whaia ma whaia tau nu le misiona. O la le misiona ina ia ona whaola ina whaasao le tangata mai lana ngasala malona whaasalanga. So He came with a specific mission. And what was that mission? To save us, to save you and me, to save the world from what? From sin and its damnation. Wow. Ta folfola ele angelu ya Iosefa. Le mafua anga o le afa na uma ye Yesu. Ma te yo mo mo lo no foi peluso maltas. O upuna yai. E whanau mai e ia le tamatane, e te whaingoa fo'i a te ia o Iesu, a wā na te whaola I lona nuu, a iala toang sala. She will give birth to a man, to a son, and you will name, lalai whaile angelu ya Iosefa, mai e whanau mai e loto lua le tamatane. O lau responsibility, o lau matafa iu I whai Iosefa, tango e whaingoa lo watali. Whaingoa iai, whaingoa ia Iesu. Ai sa mena whaingoa ia Iesu, alen whai mulmuli. Awa na te whaola I lona nuu mai ala tauang sala. She will bring forth a son, and you shall call him Jesus, for he will save his people from their sins and its damnation.
e ngau tātou lo uma le winga o le ingo Yesu. Le winga o le ingo Yesu o le faola. Yeshua means the Lord save. Le winga ngā le upu i Yesu. Le winga faola. Whaelo mai lava le suafo Yesu le pongai o lana sau. O le mission alon tama. O lea, faola. He came to save. Ala whawhitauli tele lea le ua iloa le langi. Te aloa le whawhitauli. Pe o lo o iloa fo'i e le langi a le ai se mea o whai ai. O lo la tau iloa ina le leile o lo la tau no nofo. Ia po o tātou no nofo. Ma se whawhitauli ma tau tia. A o lea whawhitauli o tātou no nofo ma tātou. E le ai se si o tātou e maua se tonga fiti ai. Tātou te le maua se fufo o le whawhitauli ma tau tia lea. O lea le whawhitauli ma tau tia. Usam tua whawhine. O le meka o le angasala. Sen, o le whaamai. Po a koe ngā whaamai ma kau kia le e lo langi e le se whaamai e whaatusa i e le whaamai lea. O lea, sen. O le angasala na whaatete ai le tangata ma le atua. Nai whamai i seia whamai o a autou a mi o leanga ua whai ma pāpu puni o autou ma le atua. Whaatete ai tātou ma le atua ma o tātou le toe maua ina ai. Se isi lava whainga e toe whausia ai se awala lau papa. And then we were unable to build another bridge so that we can link again to God. It is impossible. Ele mwhaio no tātou whaia i estong fiti. Wa vā le whunga vā. Ona o leanga sala. Le toe maua i se whaso ta inga. O le vā i tātou. Ma lo tātou o tu aisa. Because of sin. Ona o leanga sala. Le mea moni la vala au som tu wa whire le fiafi. Tātou le ma whaia ona toe whaia. Pe sa ilia se a mi o tonu. This is very important. Ina o tātou ang sala o tātou le ma whaia. Ona sa ili se a mi o tonu. Pe tātou te toe maua se a mi o tonu e pe ona ia a tamu le amtanga. E toe ma whaia o no tātou toe ulu whale atu. Ile mamanu o le tua. E pe ona iai le tua mātamu i le whātoanga i e tena. Nena nefa mai le Roma i tolu lonu whai upo e lus huma le tolu whamea wanga sala tangata malava. Ua le o ai i le mamanu o le tua. Whamai whaperetania. For we are fall short of the glory of God. O le ale winga le upo wanga sala, fall short. We fall short of what? Of the glory of God. O inga la o tu atamu le fai tu toa wa leo le pelu Vaofilifili. Le fai tu toa le fai tu anga mane la au leola. O leo to yei atamu tu tonu ai sa wang sala. Pa pena au male winga le upong sala ina wang sala voi ta ua lea fall short. Uka aku sioki male maka. Sioki male me taung tatu yo lea. O le mamanu le tua. We supposed to be in the presence of God. But now we are standing outside of the presence of God. And we have nothing, we can't do anything to bridge us again from where we are now to God. Well, in fact, I don't face awala papa kaku koyoai. Mena na ling sau Yesu e faila awala papa le. That's why Jesus came to save us, to reconcile us. To e whaale lei le tangata ma le tua whamai le Roma e 5 alona whai upu mua ma le lua whamai a taua mio tonuina i tātou le whaatuatua i a Keriso Yesu. Taua mio tonuina i le whaatuatua i a Yesu e taua mio tonuina i tātou. O Yesu leana saue la vea i tātou mai le sala. Mai lo le siwai angol whai upu ma ua tātou le lei ai fo'i ma le atua. And also we are reconciled with God.
Te so o le valea. So o Yesu. Spirit of Christmas is about accepting the mission, what Jesus had done for us. Remember it. Remember, manatua, and take heed of it. Remember, take it. Whaonga, mai e loa le loto ma le tāua. Aua na o le teu o tātou fale, teu tā vale, teu mea oma, teu lava, teu maletino, ai misi a toa le mea tāua o le Kirismasi. No lea. Ai po mausali le li o le ola I tutonu o lo soifua whaaleanganga. Amen. So it's all about grace. O se mea le mwhauntātou whaia, le mwhauntātou whaia se siami o tonu, ai ona o le alofa tu no le tua. Mai paulo le kare sia Roma lima e whai upo e walu. Alofa mai lava le tua ia te oe mau ia I tātou a tātou whaia pēle ang sala. God loves us while we are still sinning. What is that? Laluinga nā mea. That's grace. Le alofa o le tua. Tingang kako leanga, tingang tātou a mio valea, tingang kako palapala, tingang tātou ele lea. Aina saua le tua e ala ia Yesu no whana o mai le pepelea. Saua le tua ala tātou aleanga sala, le lalolangi. Aisa, le lofa o le tua ili tangata ina ia lavea ina mailo na whaafanonga e whaavavau. Mela le na tupu uso mtu wafi na whaia le tua. Ua whaia le tua le mea ele mwhaia le tangata. God did what we were unable to do. Mule mwhaia tātou se tonga fitia. Nothing. No remedy that we can be able to do. Le aise mea mwhaia tātou. Kong whiki e langa sala ma whaamai leanga lea. Na o le tua. So ua whaia le tua le mea ele mwhaia le tangata. O lea. A wina mailo na tali pele to tasi. Ina ia le whano. Ioane tolu whai busumlono. Ina ia le whano. Se tasi e whaatua ia te ia. Ai e maua ia le ola e whaavau. Then a wina mailo na lo to tasi. Na ola Yesu se o langa mama ato toa. Le atali pele leo le tua na a wina mai. O le atali ina sau ola e na ia ola ina se o langa mama ato toa. Pa ia ato toa. Minko fatasi matangata lalangi a iyo si tangata ato toa. Sa ola ina Yesu se o langa sa lei mawhaia ono tatu ola ina. E o mai lava le teimi le whainta ia ono tatu ola ina le o langa le na ola Yesu olea. Le ola whapa ia ina ola mama. Ola sola ese mai leang sala. Sa hi ua I lava ina maliu o Yesu, ina ua uma leola ina o leola mamalea. Whai leo le tongi ola e to tongi ai a tātou ang sala. Aisea, ona o lea lofa tele o lea tua ia te oi mao. O le Christmasi la uso mtua wafini. Na amataina mai lava ina ua amataina le nei misiona. Na whai e Yesu. O le pepe na whanau mai le whare manu, na fio mai o ia, ola se o langa mama, e ui na maliu le sa tauru, aisea, mo le wha o le ina o tātou nganga. Te loa, usum tu wafine o le Christmas, ele o se mea na, ele o se plana le atua na whai overnight, pe na whai ngā se tausanga stasi. Na wha taunuina le mea lea. A o le tele o valo anga perfecta le whengenga tuai. Le na wha taunu ina le mele. O le wha nau mo Yesu. O le fuafuanga le atua na whaima mao mai. Sa ia fola ina mai lava mai. Te loa. Na fola mai tu se kenesi. Kenesi e tolu whai upo suma 5. Tu I momo. E te tu I momo ina. O lona muli vai. A o ia na te tui momomoina lo ulu sa tani. Amen.
Ia, nai whaatau anga le sa tauro. A wheui mai ai, le tama lea, le tama le whawhine lea. O le alu sa tauro e tui momo ele lua sa tani. Wheui mai ai. E ui mai le whawhine, o le teini tau pou. E ui mai a Maria. E ui mua mai na whato alu ele sa tauro e whatau nua le mea lea. A le na valo ia i li tama lea. Ai sa ele aso na whana wai li tama lea. Nea tātou te whaamana tuina. Amata mai tu se kenese. Se ia o mai a i teimi o perfeta, fola mai ele atua, e afe maafe o tausanga i luma atu Yesu, o le aia awina mai se whaola mole lo langi. Malo ia Isaia. Amen. Isaia fitu o lona, whai upo sumal wha, na i upu, e whapea, o le a whaia lava e le li i se whailonga, whauta, o le a whanaua mai e le tau pou le tama, e te whaingoa foi, ma o le a whaingoina foi o ia, o le Emanuelu, i sei e fitu o lona whai po sumal wha, nala winga o le Emanuelu, wa mau whaatasi le atua matangata, wa liu tino tangata le atua. Emanuelu rina wa ia Yesu whaatasi matangata ang sala. That's the meaning of the name Emmanuel. Emmanuel means God dwells together with man. Na valo ina foi il perfetto Mika. Le fio mai o le faola. Mika e lima lono fai upo e lua. Mai o e pele telema e farata. Mai e titi oe le afe o yuta. Ai sau ia oe o se alii na te pulea Israelu. Fata tau ia Yesu. Fata tau ia Yesu le Mika e lima lono fai upo e lua. O le whanau mai lao Yesu sumtu whawhine. I le lo langile. O le whaatau nuina o folanga le atua. Ta awala mai ana perfecta filifilia o le Kerismasi la. O se whaamanatuina lea o le tausiaina e le atua o ana folanga. So Christmas as well, it is the celebration of the promises of God that He promised for long time ago. So se Kerismasi ala celebrate ile atua mana folanga fola mai kenesi o mai ai perfecta le lava e fama natu le mea na tupu ola sauli tama le pule ya Israel sauli aloli ilea sauli tama le tau pou lea ina ua whaalongo foi au leo ma moe e winga le whanau moe Yesu I Betelema lea sa longo ina e le angelu yuta au I oe leo la tu man na lato mana tuai upo valo anga lato perfecta winga le faola ai sa famile luka e lua non foi pesumaltas upo le angelu no fai lauli ia leo mamoe awa le aso nei u fa nau mai ai ile a ai o tavita lo o to faola o le ali ia o keriso ma le nei mau usom jova fini e se le tau o le mau lea e taua o ma upo le maule na foi te wina to nei luka e lua foi po sumal tasi esa me momua nei e fa mai o le aso le nei this day dale winga le mea e fai lo mai ai o se aso ua leva ona fatali ai Israel this day from many days before but this day fulfill what was been promised for so long. Le solenei. Long await. Moment has arrived, finally arrived this day. O whanau ai, le whaola. O le sia upune ei, o le aio Tavita, city of David. O fea ei, o Betelema. O le ai tonu lea o le
Valo anga profeta lena o feitawina atua nei. Petele ema Ephrata. Exactly the prophet. This is what prophet Micah prophesied. Olo yei fo ile upu i tu tonu o le fai upu lea faola. Whanau mai lo outou faola. Lea sole nei. Ile a aio petele ema. Wa whanau mai ei lo outou faola. Le aio tavita. A savior. O se tasi o le aia faola ma whaasauina mai lo outou nu. This baby, this man will be a savior for your people. Awe sa ole upu keriso, Christ, ole Messiah. Christ means ole Messiah, the anointed one. Ole wa wina. Wa fola ina me ele atua ma ue whaataun wina isa o ia lea wa wina mo le misiona le atua. Olo yei foi le upu ali, Lord, aisa o le tamalea elena o se tangata o ia o le atua. He is Lord. Sa lole, se lolo ava enga le tuto o le tatum ta upu au te lole la tatu tala noe le vaenga mulmuli o na tala le o le tatu leina. At fo leina fai me o fam nianga ia me se voi pai so manatu le tatum ta upu. Tatu wo le taua. O le tua lea ua avea matino tangata, wa liu tino tangata. Ai o se awala usum tu Vaofilifili, aka ese le maua lalo. Le maua lalo le whaataunu wina o le afio mai o le tua ile lulangi. What a humble way for God to exist into our environment. Ole matua maua lalo a o le sau Yesu sum tu Vaofilifili. The humility of Jesus' arrival. Let's start off atus tu say no. Ol por kalame le tua ile. Awala e fa nauma ye ilo na alo e to tasi. Ma tatu ta pena penanga e meo le tino. Ta pena e fa tali ni au malo. Ta pena se pepe fou o le a fa nauma i tutono le tu ainga. Aka ni ta penanga. Aka le te uino le fale. Fa lolongia tangata ia o le au mai lo fale. Fa lolongia mataua le pepe. O lo son, o lo tama, o lo grandson, ta pena me umalanga le la fa naule ele failele oka le manaia. Ma tatu o tu manga fa lalangi. O te tel tonu. E ta pena lava usum tu Vaofilifili. Ele me ngata ile dignity, ile mamalu, le matangofi, male tamau ainga. Malilawi loa, recognition, famous, dignity, glory, well prepared. Falawi loa ile aloa ia malitaua le tangata lela sau tono lo fale. Ai ave fio mai o le alo le tua. E esse le plana le tua le fio mai o lo natari. O le alo li o le lolangi le tamalea, o le tupu le tamalea, o le faola o tangata uma le tamalea, o le atua le tamalea, ai ese ala awala le atua na fai ai. Paafonga mai, paafonga foi. Ele mea le tatu tala noa le fatau waa male, maua lalo awala na saunia le atua, ese mai au tapenanga i mea le lolangi male tino male, tono ainga mele tatu te iai. Paafonga. O Yesu, sa whanau mai i se teine tala vau e mativa. E sau fo i mai se a ai e le tau taua e matitiva tangata e no nofai. Sa le i mawhai o na maua e nai o na matua se whalitari malo e no nofai.
ai ua a mata ona whaati ngā le teini tala vau I lona maitanga. Ai le aise mea e maua e whana wai le teini lea. Sa whaasino loa e se tasi a inga o lo I eise la tau whalitali ma lo. Sa le I maua e se avanoa. O lo I eise vaenga I tua o le la tau whale o lo o whawhanga ai a la tau manu tausi. Pau lea o se vaenga o lo o avanoa. Sa whaao o atu fo I le tala, whaafonga. Sa whaao o atu fo I le tala e le angelu le antatu taua. I leo leo ma moe. Tangata mo moe na ave I le news o le tamalea. E le avea se news I le palemia po se tupu, po se masiofo, po ni tangata maurulunga na ave I leo leo ma moe. O I leo leo ma moe. O leo leo ma moe o ni tangata e matua sili o na lea mana ia I tangata po le community to tonu o tunu ia. O tunu I se sae. Shepherd are the most vulnerable, inferior kind of job, kind of people within the country in the east, in Palestine. Tangata pitsili ia na mawala lalo. Ai ave I le tala, lau whanau le tama, whanau le tupu, ai ave tangata silio na le tahua. Wow. Le tio a fai mai paulo ia na o onga ia kornito, le lua kornito, o lona mata upo e valo lona fai upo iwa, awa ua utou loa le lofa tu noa le lii o Yesu Keriso, sa tamau a inga o ia, ai ua wha mativa ina ona o outou, ina ia wha tamau a inga ina ai outou I lona mativa tele. O le winga upo le apostolo Paulo, o Yesu sa tamau a inga o ia I le langi I lona tama, ai ua ia tu ua lona mamalu I le langi, ai sau e whanau mai se tūlanga maua lalo, o le mativa tele ina ia tātou maua ai le tamau a inga whaale nganga. So Jesus set aside his heavenly glory to be born in poverty, in very, very humility and humble ways. Ai sana fai ai Yesu le tūlanga. Why? Ai ta mea tupo I le mea. Na sau o ia ina ia tutusa o ia ma le tangata sala. Pea na o foi le apostolo Paulo ia Filipi tuulo na mamalu langi e sau ina ia pei o se polonga vea matangata sala. Sa fio mai o ia maola whaatasi matangata sala. Ina ia ola whaatasi ai ma ia la vea ina ai tangata sala. Ao soifua Yesu I le lalo langi lei. Sa ia iloina le lei le whaingata o le fia ai, o le inosia, o le leai o se me moe ai. Ma luluina, mativa whaatasi matangata matitiva, sa ia malama le leile o langa te, rejection. Ma le whaingata o le o langa, going through hardship and circumstances. Ai se ana whaatanga ina ia lea tualo na alo e ola ai ina imea uma. Ina ia se I malama le leile tangata angasala, ile matautia o le alofa o le atua. Ua wha maua laloina I lava le atua e ia lava. Wa ia tuua elo na mamalu wha le atua le langi ai a fio mai e la vea I le tangata o le pale a lii o ana ngā luenga. Wha maua laloina tele o le soifua mai o Yesu I le langi. Wa wha ilo mai ai tātou o se tasi o I tū maua lunga tele o le atua. One of God's great attribute, character. Malona fina ngalo pa ia. Aisa, sa le I fina ngalo o ia e whailo mai ai tātou lo na lofa mai se tūlanga e mamau tele. Ma le whaingatao no tātou wo o atua ia teia. Ai nā fio mai lava o ia I le lalangi nei o lo tātou wola I ile angasala, ma tātou wola whaatasi ai. So God did not show his mercy and his love from afar.
God came close to us and He dwelt together with us. All of us tasi mal tangata. Blessi lea me tatu te ilo le matau tio le lofa le tua. Sawa mau fatasi mal tangata. Ai muliane o ia fai loa ai le sini au tu ma le mafuaanga na mafuai ona liu tino tangata mai le langi lona atali. Ina ia faasauina i tātou mai le faafanonga e oti ai i tātou i le angasala. Amen. Mai tātou na sau Yesu ina ia tutusa ma le tangata. Usom tu Vaofilifili ele isau Yesu tutusa ma le tangata e pe o whaupunga Paulo i le ekalesia Filipi. Jesus did not come and level with man. Jesus came and went underneath man. Na sau Yesu walu i lalo atu o le tangata. Aisa, ele ai se tangata na whanau mai se whale manu, ele ai ma se tangata o le lalangi nei na whanau mai se whale povi, e se mea e lo whapena ona tausi ni manu i tua whale, ele ai ma se sia. But Jesus came and He went right below mankind. Alu Yesu se tūlanga maua lalo tele. Sau Yesu alu I lalo ifo ai pito ta ua ilunga. O ai lesi se o ta ua na whanau se whale povi. Salo nai soifua mai se whale mai, salo nai soifua mai se mea matango fi, au Yesu o le atua, o le alo le atua, o le whaola. Na sau alu lalo. Sau alu lalo. E mai e whaate ta inga ia ta ua le mea ta o le loto wha maua lalo. Humility. Fia ni misa o le atupu le nei kirisimasi ono le wha maua lunga. Fia ni whaesea inga o le atupu le nei kirisimasi ono le wha maua lunga. Fia ni vahao a inga o le atupu le nei kirisimasi ono le wha maua lunga. E leo maua el tangata. E leo maua el tangata kirisiano le sita ua ma le autu o le anganga o le kirisimasi o le loto wha maua lalo. Humility, humbleness. That we have to forgive one another. Wha mangalo le tasi le tasi. Fia ni a inga e whato ao mai a wha le lei kirisimasi ai ato le tausanga ina ile anganga wha maua lunga ma le loto maua lalo. Ma le nganga wha masino ma le nganga te teo le tasi le tasi. How many families that are quarrel, violence. Hallelujah. Have so many cracks in the relationship. Tele ta e o mavutanga isa o le ai o se loto wha ngalo ma se loto maua lalo. Aina sau Yesu alu lalo isa au mai ese wha ta inga mo tātou. Lea te wha alongolongo mai lea fiafi wha maua lalo. E leise me sili o na mātango fie. O le vevesi mai o lo ainga, o le vevesi mai o le kalesia, a e tautala I le loto wha maua lalo. Why? Because Jesus gave us the example. Humility, humble. Mai a kopo, e te te le atua le tangata e wha maua lunga, ai na te fo ina lona alofa tu noa, e le tangata e loto maua lalo. Pate ta inga mātango fia loa mai Yesu sumtu Vaofilifili. O sumtu Vaofilifili le fiafi. Ta ua tele Krismasi. Pea whai tātou te maua le nganga moni o Krismasi. Mana tunatu le lei po o ai moni lava Yesu ya te oe. A o lea fo I le mea na mafua ai o na sau Yesu I le lulangi nei. E whapea ea leo oe ya te oe. So Christmas is all about God, reincarnate, but it's about me. Yes, Christmas is the celebration of the promises of God and His reincarnation. O Christmas e wha manatu ai le atua ma anfolfolanga ma mea oma malona liutino tangata e ala ia Yesu Keriso. But it's all about me.
A nei mea uma mo whaia le atua, na whai mo au. Na whai mo au le tangata e sa uni alu e whano mauti se ori. I le afi e whavavau. But because of his mercy and his grace, lo na lofa lea. Me moni au som tu va fine le fiafi. Na o Yesu lava. He is the only way. He is the only way. Pisi la Krismasi ai ale fa o ngā tutonuina Yesu o io leala upu moni ma leola i loto. Fa manatu ai ia lau Krismasi ma le saonga le mu, ma le fia ma le oli oli, le ai se te ita iai, le se te ino iai, ua matua i esa o loto ai sa, we a maia Yesu na o ia lava, o ia leala upu moni ma leola. Fa o ngā tutonu i lau finangalo ma lau loto. Amen. Yohane sulfa fa upu ono ma Yesu, I am the way, the truth and the life. No one comes to my Father except through me. E ui uma mai a tau. Ona mawhai e leo no toe sopo i atu le awala lau papa lea wa ma. Ona o lea ngasala. Leise si mawhai o nā luatu e toe le lei malo tama pe a le ui mai a tau. Po a tau ulumanga po a ia. Pe feo le ao i ele, nei fo i Krismasi mo nā so malo lo le feo i ai ma mea uma e lama le fili e wha leanga i a toe. So aluma ave le upu e wha longa le fiafi. Take the word and take heed of it. Ave le upu ma ia wha o ngā le upu. Mausali lo ulfina ngalo i le lii, mausali lo loto i le li. Po a wha so songa, a whai o e tau whai tausi lo o langa mama, po a wha so songa o aso fia nei. E le mwhai o nei a whai nai, ai sea, o wha o ngā tutonu le li o le ola, i lo o langa wha le nganga. E vevesi a la le lo lang, e vevesi a pati, ai a whai a te le inu pia oe, a whai a te le tangoi ai, fia o e le li. Masaunga le mua i alo wola whaapa i aina i lumo le tu. Aisea. Secular world celebrate Christmas in so many multiple ways that are not accordingly to the word of God. Tele wala lo fia ma fa fia ai ma celebrate ma fa manatu e tangata le Krismasi le mea ai misi atoa le autu ma le winga le ta ua le Krismasi. Ia fai ante ale wa e toe fa pepe atoa i uma for Krismasi e ko kifa foi. Toe fa mo foi le toe lu fai au toe. Te fai mestong fiti o lo wola. Amen. Ele fa penal le atali i ma le fino le tua. Tu ma wai ma on sai ai ma fa maoni ai le li. O le toa pe au ma foi nei vai tau fa fia ma so fia. O lo mausa li ke riso Yesu i lo soifu. Ya. La valna tal no, la volna mta upu. Ai la tala tu tato leina. E foi ni o famnianga. Ya, pe foi sa Vaofilifili pe ise me te fia sa no mai el tato mta upu mulmul nei tau sanga. Ya, sa no mai, no mo foi le fa ya tu na ya o. Foi famnianga. Ya no tato malo lo e rola ele. Ya, tato felo e foi le tau son fo. Ya, ile anga le leo le tua. Amen. Ya, iso finangalo e foi te se me te fia vala mai ai. Tato leina o talatu e lo sa tato vala mo mua. Lua, tolu, oi, ia, lelei. Talofa tu tato vala mo mua, talofa. Alofa pastor. Alofa.
Ia, o ile sa no. Tali. Talo fa tali. Alo wa. Au singile. Alo moi ko o mai pai imo to sanga lai ko kalam ni. Ia la vale. Malu. Alo ia ole. O singon ka malu ni. Ia. Ia. Ole kele ole mele lai o. Ele waso mo pa ia mo. Ia. O meu celebration la Ia. But ia o ni fa well celebration and remembrance. Ia. So le push le look le mo fa de chiva. Ia. Le tele le la pa le ta le Ia. Remembrance. Yeah, remembrance of Ia. Ia mana tua. Mana tua le mea la ala na maafua mai le piolo mai. O tele o veni le pastor. Oi le veni le oku de que ele deixe o chamata que le o tata sai na ku o le mauma. Esse le alo pulo ta o le se le con ka que o que Vale. Eu queria uma coisa, eu queria fazer o que ele quer que ele chama, eu que foi ele. Ele sabe como ele fala, mas ele muito. Como ele fala de lá, ele fala, mas sabe como ele foi. Eu que está lá pasta ele na lista mas ele não é ele é como ele Vale. Não há eu fui sui aí com sair para aula olha lá eu fui no ano aí do que antes uma já por mal e não olha aí na sabe não quero sair do carro com uma coisa carro aí pamangalo ko ile pasa mangalo ko ile lo ko se mil ko le se masalo lo ko so ni ko le ko na ko algo ali ile mo ka também ko pamangalo ka ko mo ma ko le ko ile ne so le ele que como gosta ele o que mas olhou que ele para o momento olhou que sabe olhou para o momento são uma missa não está família não é uma mulher normal eu conheci ele chegou ele na mas ele foi ele podia ele faz o vivo Vaofilifili esta uma ilha o café na de a vez uma pessoa ele da petita também já uma cola no mar foi uma cola e o hoje o lembra só ele macaco que o kilo que lá que olha sobre olha bem e a tissa se calo bom agua le empana ko sala mo le bete ko ya o le dai miane te mi ang sala mo malo chat te miane o le o lo da ko le se pia o ko te de o ke la ko yo sule e mo ya le la o mo ke au ko ki pa ya le tempo ko o me le se o no ya o misi Motoit. Alo. Tai Maria, mai fa so mai le fa mria ki sma sia o mlo ainga tari fa tai la lang mai tato por clame. Tai la mai o sa ini sa muia pule tuia o la tai tele la. Alo fatu. God bless ya fa se vo. Anaya. Ya fa talo for tato. La le talo. Talo fa poni. Talo fa Antonina. Ya malo. Alo lo vale. On sai.
Ya malo fo fa malo si tato po la mel ne tula le fi el mana yer fa mana mana mayel le awala le soi fu mayel tato li fa ola ya e moni la van sa noanga ya e fa ta wa ina le awala soi fu mayel tato li fa ola le ali e fa ta e tanga ta pe poni lo sa noanga wa le tu ia fa altino e moni o teu ia te ia al foi o kilisimasi ia le awalan soi fu mai e li fauna ia e se le tau ia te au ia le tau pu pangara manga le tula ia le li ka tai tele lava mo mea uma malo fo ele ka malo si po kalame nei wa o mai lava le tula soi po kalame ia le tua Aftai tele lava manuia o malainga manuia for Krismasi ya te o tina aftai ya foi faltua mal ainga ya aftai lango ya alo fatu poni ya lo fatele mo e tina ya ole le fase fu antonina fa fase bo talo fo le statu la talo alo va la shunga le fa venga leo ya malo lova va pe malanga Oi, o que aí? O calame. Eu te lo anga já fonga mai a. Ya la ka un olfa moi. Mal siria por la wing ol Christmas ya ka ika. Ya la cut and short and cut. Ja. Short and sweet. Ja. Ya ke wa ya mal ukal kong. Ile wing ol Christmas. O ika ke ko manga ko de mission a Yesu len sa wi foi de la. Ali. A makama renga wi ma le fadamang. Fa ngau diu king kaka. Fio mai le langi mau fa kasi makaka nga sala. Ali. Renga o ye. Sa fa kiu le langi ma. Nga vai kau fa pe a ma a me uma pe nga fa kala mongi fa mau. Ye. Yo. Ai ua inga ua. Kau le sa kau o inga uma fo man mission nga le kwa. O ia ua lave inga kakawanga le mariu keriso. E penye o me o kako. O i o kako panga ai makinga ai. Ia au ave mariu keriso. O ko mo wal kako so kanga mal kamale la. O inga uma lo mission nga Yesu ko fo i langi mau fa kasi malong kama. Yo au ku kako so ko. Al mele ia. Pongi o kere pepe. Mai ai ma ai lo ora ka ko malo se ora sala lo edu ku ngau mo me fa le langi o ka ko ye yo a olo nga po ki ai po I fi kam fo in ka do langi ka pa lo pe alo fo le fa Samoa mo lo lima ka pare o Samoa ia bola vale io fa mal kai milango le kuli ro ko nga ko por kala me mun nge ai maka kia pongi fa kai tai va mu fo Christmas ya to nginga mai ka usanga ko le lava le me foi pe a nga kalum ku nga ku yo ku pu nga le ko la u tai wale up for le ko tai tele a ol fa mo yanga fa mu ya ki smasi mar ka usanga fo ya ke o rua mar far ko mar ngo fa aftai ya mai so de kale sia ka ko feroan ko sang fo pe aka ko oria de lo fo mlonga le so fo ya so fo ya lo fatu mo ri Christmas ya to melainga ya so fa se fo fa aftai ya de start wala talof alofa oli oi ya sa no mai lo mundia le Christmas ya ka ko na ni fo Christmas ya o tina o fiu ka foi lo el fomi ba le con wa ngapi ma ia le pasta ile tu yo kai caso so a como lo alo pa con la ku wa me la tu al ka ko maka upungepo wa o le Christmas ya le Christmas ka sa un kai ngole cristiano Christian keliso ai ma fa wa le fa nga ma Yesu pa nga ma fa lo manu o vai foi o kamaka yo petele me fa ka fa aula ele ia te kupu le la langi pos ka si pos ka mau pos ka o fa pe e ma e unga luenga mama le tu chama
Tenga sa ngo ko ke le ni so ka ko. Ni la rangi ku mo pong sa para me va penga. Le langi nga sa ula heli spe ku ma ku le ngo ma su fa ku su fi. Ma lo le langi le o me ai le o me ai. Ale ami o tono sile mu. I like the ukulele sile mu. Sile mu ole fi tira nga pa ia. Ela o sa ka ko mongi le la langi ole nga pa ia. Ang ulunga nga lo pa ta to kumo ile lo ko wa mai fa pelo nga lo pele ile ya ma se ka lo pa pe wa yo ko ma ka yo ma ka ki ma ka o fi o me nga ma ka mai le fi o nga le tua yo ko ia e te le ma si le ku lo to ye se le ma la le tinga o ala ko i foi ka o mi se i ka ni ai o lo po nga pe o me le la pa so me ve ekipiko e kalwele fano e ko manga ko le tua ala le silo mai le tua le vai o kama le fano ka male por fano ngo fia ku sola me ko male sala al me nga sa fa pero ngal po ia ko mai le tua le fano se sta ti fa to tua te e mo le fa ya taliro ngalo wa fa pe la nga mai lo ngalo e si ke iso ni lan lang le le pano ya le puno le pano wa le hale lo ku ko ka le o me fa un pe e fango ai si kan te kala wala po te le amio tai oli tai tele la mo lo fina ngalo le fia fi family atu ke Christmas ya te o ma le fa nau ia mo le tine ngale ko fa ko po ni fa mon ma le lo ko ka ser mi no la foi le sa foi por kuspa ile u papia are te si o ni kam ki le sa o maro lang ya o le nga o le nga le fa ku wa te o lang ya fo ikai ke ro mai ma ko wa o vai me o le sa me ko lo sa kai bo ke pole le ma lo ku alai ka la mo fa mo le lo ku por pretale o Jesus Cristo ka go fa sa ka lo la ke le ma le wisdom le mai va ele pa ile tua e mang we Christmas ma ka ta fo ya toltina alo fa tele atu mo oi te kia ya fase foli fa so tua fa pa talo felicitatu la talo Yerova alo fa lava oi le sa no mai ya tui alo tui ya sa no mai lo na no boni talo leo mangena pokala me fa no lo fuidi fast for ngi kula ya fi ele ke mesera pa so o yesu e kuli human food divine wa sa le nga ono ngai ku ko i ku no ngai ku ka pa wa me se ka ko ma yesu o le sala na e sa umana wa so an me o le o ka wa for Maria wa ngai ki si la fia la sungal wa penge anga di yo Maria fa penge ole ka fa ka ka fa ka nga wa le nga fi ele ko e wala mai ka ko fa ka ye pe nga Maria ja fa yo le mo le yo wa ele che pinge lo ngi o fo wa wi nga mai le ku te do se ula fa ko mai nga wa le wa e de ko o mo fa ele ko mai Maria ofet mengi mai le song kang mai ya ngedo winga mai da nga pa ye ko mo fo le ko ya winga mai da nga pa ye nga ko ka wo ho nga ma di sa pa nga ko e wo la mere nga ma mai de il kinge se bo de len ko mo de ro nga kama se tot ye wa fingena ale fingena o pe na le wa le po nga le me ku pa ye funga o funga pe nga ole de ya ala ye le ka sa le la wa so wo de le me uma ye wa wa bi yo aso ia yo pe ye so ya ka ngo ho le pe ke un fa sa me mo fa pe na me ka ko aso fa pa me fa pa le ka ko ka ko ri ko me mo fa pe ai le ro o i le ngani wai de ya so fa pa le mala o ye ngi lang ya pe o le winga nga la fa so aku de so so go aku lo a ko me ya mo me kele la pe hai ma so mano lo ho le so ko ma ki masia ke malanga I fa fo pe ko ki masia ngai sal por mai ale le ya mo lo bevesi ya fa lo sin tai mi malanga mo lom tu
Io ko ko ngi ka ma ro ko wan ko sa ko. Yoi. Tai lava lango mai atu tama. Sunga to fenga. Tai lo fatela tu manuia Christmas foi mal tau fo. Ia ko penga ko ile. Ia, sei foi ia. Se bo. Talo felicitatu la. Talo oi ia mo ia tau foi mai pa le lava mo le ia no pa fia. Sa no mai, so finangalo ia sa no mai. Ia na atu o me foi si ui o tato por clame fiafi ia me se foi ia le fai un le tau sanga ia le usau tato wala sa lo tato wala mun buli le fa talo fa tu tato wala mun buli talo Aponi. oi check koi ka misi oi sa ke lo ma ke oi le wo fu sa wo fai mai Silia le awai mai ya le Silia le pasti ya o to le pasti que compocala. Ya kere ko si ya se si upunga mai paso ngai so ngama. Ti ho nganga ba. Awala fa makalanga poni. Amang ye masih mai ko sa ho. Mo ka ko pai postari de ko sana ko ko dia mo ya. Praise God. Le causa que se odia mañana vai ten ya baongar kala ba kuponi mau ko i tai foi ya foi para ko va te foi mo fa o le ko fa pon ele mai ka ko poka lo poka la mi tai tanga le fa nga inga e dongi ka ya ka ko ka si ni ile ka sama fo ai ka ko so fu ya de o yo ka ko vola ya fa wa o te a bon na a tai fo ya te lo so lo que fo ya ka ke so ka ya yo am ria fo le tu ngale ma o fo nai tu le ne tu no tanaki ya lo fa te le tu manu ya ki mas mal tau so fo ya o me la inga yo lo fa ya lo fa foi God bless. Ya, se foi. Ya, te lo le fai we foi nai sunga ya kopolta to lau ya fa maru tini so lo tau fai mai ya no ta tu tem ya vele ya no fa mnu ya to foi ya Christmas mal tau son fo mal ta to por clame ya ma nei foi ya lo ona tu ta to por clame le tu lo penga le loto nei tau sanga to ya fa mnu ya tu ya nei foi vai tau so fuanga mo ta to yai mo nei foi tau sanga ya Christmas mal tau son fo pa mnu ya tu to u malava pa anga wo ya ma sani lo lango ina malta tu por clame nei fa tai tu fo ya tu to le lango mai ma le so tau mai ala i lau talo ala i lau fa so atu ya ma fo le ma vatul tatu por clame your friends fa tele lava ngata fo leo ko meni me uma o lo to so sani fo na fa mal si au fo le o no nei fa tele lava me uma il tatu maftanga me se fo ina yo tatu tu asin sina fa tele la tu talo ai telefon fa talo au na fa tai atu matus fa tai le sunga fa ngai fa au mo to fo tua au te loa o to tele au nai wo fa au me se fo ina fa au fe vai ya me lava se nganga fa tai mai ma ya ta te loa ia fe lo ana fa au na ya wo ya uso fo i tala le ya lo lango mai tato por clame melea fa tele le to manantu mai ne ia wonu fa te va ia po lo uso fo ya kriso lo ngalu atu el tato por clame fa tai lo to lango sua fa manui tele le tu ya tu to mai se fo io ne ya Christmas ma te so fo ia po fe lava fo se meu e mau mal tato por clame no lalam papa ai tu nu ese tu mau ia fa manui atu Christmas ma te so fo ya tu to Papto vol family atu Christmas ma te so fo ia sia mato kalesia me se fo na 595 au ma fo tu sia mato maftanga have praise family atu le Christmas atu to sia mato kalesia mangele ia na to inam na lo matua male le malolo tatu maftanga ia family le tu tatu felo ai fo ia
sa ninga le sa mo le taimi mo le fo le fa tai pulenga le tio Samoa me se fo sunga ya sau lana foi pito lau na unanga ia anga le leile tua mfamlia le tua ya sau me se foi la finga luenga tu sai ia ma tiute ma matafaioi au na matautua tua i fatasi ia le mamalu le tu e aso te tasi me se awa song fua o le tatou Paul Klame ia o le tatou ia fulanga masani a foi ia o le tatou tusi so soni tasi tatou tusi tauli atu nei vai aso faafetai a lo maua lava le tusi tolu sultala ia maua le mea alofa fo le kisimasi pa u lima tala pe a vai te sau le vai aso nei a por vai taimi o aso malolo e le tatou tusi le afesoasoani e fai sauliga faifeau ia o faepoipoga o maliu ia mea faapena malau ma le tanumera olua tasi olua lima valu tasi falima le gata foi lea ia o le tatou aʻoga tusipaia e le Auckland Pacific Bible College i le tausagafou amata i le vasomulimuli o le masino Ianuari ia lena a fai te fiaonga ia wala o malta numera na no fa sota ia leo le sunga le pule mo se lu sota inga a fai o e fiaonga e le ngana fa sa mo le on tu ia tu spasi ia mal diploma ia ona e wala o mai la ia lea e va na puklo ngo ia a manuele ia fai ale o tapenanga ia fai fo se me fo so i fuanga ia o ina i o e mo le finangalo le tua me se fa ngai no lo soi fu mo le ngaluenga le li ia o lo maua le tatou koko Samoa oka aftai i le mamalu le tunu ia o lo fatauina pe le tatou koko Samoa a momoli atu ai lo fale sulima a fai e piki lo fale pe ona inisi a inga lo piki lava le fale me se mangelo lo la talata atu ia sultolu tala lava le tatou koko matango fie ma neia le koko Samoa ia wa fo ia so malo lo el fama moe ia limani vai aso pe asau limani vai aso la mzalo la so sului vo Januari leo o pukinga a vai ai misi te o teminga o ngai o santang fo le bank o ila mile il mulata polo ia pol mtafanga ia vanil fa fonga sa mo ia msalo pole aso lufu lima ai tapen pena mai pea il tato Paul Klame ia msalo la so sului vo Januari te so fo pe aulia tu Solomon Malosi ia il tato finga mlanga so polo atu le tausanga fau le manuia ia mo ni taimi o la tatou ai u se talo faafetai le tua ia lava lo suafa e faavavau faaiuina le matou Paul Klame le fiafi le manuia faafetai me uma ua e faia mo i matou le litausaga le matou folauga o faamanuiaga le atua e ala i lo upu faafetai le atua faafetai ou tagata me se latou o lo matou mafuta pea ma naunau i lau upu i le aso ma le aso le ngata o lau nei au nanga ia le tele onisi au na lo fa pena on to va mai le nei au nanga au ala vala upu e fola tu le tua mo tangata Samoa fa nuia ia o tangata mai se nei vai tau o le soifuanga wo ia so pisi maso malo lo pui lo tunu i so se melo ia se tangata Samoa te talo le tua anga le lei fo o mo fa un nei te sanga ia i ul nei te usanga le manuia ia a lo fa pena ona ia pea lau te singa ia e matou umalava fa mangalo so matou se te iatu lo matou wola e le te usanga fou lesia matou Paul Klame so mai ia tu mau pelo anga le ia e matou le na le matou te talo lo matou te mai ala atu ia Yesu Keriso lo matou li mo lo matou faola amen ia ole fa unga na tatou Paul Klame el fa moe o le tatou feiloa i le tausanga fou pe auli atu i le malosi ma le manuia mai le tua le nei taimi ia tatou fatou faia manuia lava le krismasi ma le tausanga fou ia tatou uma lava e meise paanga a le tutu le upenga i le loto pa manuia le tua God bless you all i le suafa Yesu amen.
Whapengale nge yaso Samoa. Mangaku leo ua maangawa ngā ruenga o le nge yaso leo ua sulu I moenga le ngā loa ua kau foi le ngā whaoe. Ai le ia langoa ngā kū makawhanga fua le li o ainga. E peo le foi kau e whai le moku o salaia. Whai mai inga o le a saungi ki le whai ngā makai mā o le a koe whi ausi. Ai vai mai le makawhanga. O whea lolo kwele ka makiki makalo kalo aku. Whai mai leo ki le whai ngā i a kai mā. Au ai le la ka makiki e kalo mai ma whako wha mai. Whai mai kai mai a ki le whai ngā o yo se au kama. O le la e kalo mai ma whako wha mai a ka ua. Whai ngō ia si ali ku makawhanga. Samoa e whape ngā le kako wholaunga le ngei kausanga. Ao kako kuku I si upapa. O koe aso le ngei kausanga le lua o lua lima. Ma kako kalo aku au mou mali aku aso ko koe. Kako mangaku lea I le lofa o le aku le kako whainga malanga le umi o le ngei kausanga. Mai a te sema le ngei kausanga. E lei whaingo fie le kako sāwalinga. Samoa upamongi lea le ngei kausanga. Sa kako whekai ai le vasa ma le peau kā ma le peau langa. Sa lo fia foi au nguko le kako sā. I ngalu whailo mala o puava. Sa kau au ngā whai ai o aro kako wha moe. Ai whawhekai le lofa o le kua. Ua le langa pe au maka lo loa whangalele. Ngā ke so lofa inga ngi whale kongu. Ua o whangalele ke ai le sou. Ma lo le pale, ma lo le folau Samoa. Lea ua kako whaikau ngā yaso le ngei kausanga. O ngā kako uru whale aku lea I le kausanga lua ongo. O a foingi o kako whale kongu ngai ai. Ia la lafo I le au. Auangi I koe mga kua. Upa ia o Samoa. E a maka mai mangua. I malai kele ngā malepe I ko finga o le whale ulo le kui mangua. Se ia pa ia fili mapule kuu. Ngā malepe I ko finga o ao malo. Kalia ilangi se ao le malo Samoa. Ele koe au winga le por kalame o au pa ia ku mau o sa ele avea. Ia lau whai ngā luenga pa ia le kua. Ia malo le kakalo. Malo le pale. Malo le whakoakoa. O kou kāro sanga mo kuli vai le kua. Ia leo wakali le kua. E ui ai ngā kako vaia ngisi aku nguu. Kua oio kako. I mala whaala ngā kula mangiso whaala velave le ma whauwhauinga. E mo moea ma mangu e sau mala yaki. Ai whawhikai o manguia lo kako waku nguu. Ia o manguia whoringa ia ku nguu o mako ngofo koe ngi usila. Ia mea lea. Maua pēle vi ingo le kue mea kako ki whai. Ngia fiafi. O le a koso le whaalau o le upenga o le Vaofilifili o Samoa. Kala o le ase ia o le a mau o le ngia fiafi. Ia kako whasoa. O ase ai o le por kalame. Mea lea ia whakalo whaku lau. Ko whalof po. Maru ia koe sa le aula. Alof kalai. Ia. Whapea fui le. Ia le fua. Sunga ia kai kolo kai kali I kako wha moe. Tato whakalo whairere fiafi. E malo so I whamau ma le langi mba. E manatu ele I tau mai ia le whionga ki a kongo. E mtalo ai pe mauska ko wa mwama ki a kongo le vai esfope au ia soi fope le ola. E ai whamalo. Malo wanga lua ili. Whionga le mkoka ulangi. Ai. Whionga le sunga le awao. O whionga kaiko. Ya, malo wanga lua mo whafoino kako po kalambe. Salo e kele au ko ngia pa mo mai alu kaimi o ngo lo fo el kako por kalambe de ya ole fo go ye fo ngale kalainga ya lu boinga ya ele marolo kako por kalambe pa wa pe Yeah. wa alfa fo mai el tato no ya marof kalai ale mesin ka wa ole wa kako por la kaile. Kau whai unga nge kau sanga pe la bonga e whalai.
Ali. Sia le soifua ma le ola i le alofa o le ri ka ko via Christmas fia ma stau son ko via. Ya e foi fa moe ka ko fero ai foi ngan ka ko por kalame mo pa es fo pe a le soifua ma le ola. Ka ko fa ka ia ma le fio ngor ki a Kongo. Ya wa ele va pe ko nga ki e kua ka ko la vai le va e nga le wa fa fonga Samoa mai mo fu Samoa. Ya o sio ka ko uso le wa o ele fo ngai ko nga lue mo le kalisia malofa tai e pa keles ka ko kala ya e a fio mele fio ngor ki a Kongo o yo le ya la fo kuia vai ka po kala me mo ge fiafi wa fa fo mai o tato no ya mangia la fa so Samoa o vai aku sale au lai ko inga ila ko e tap po mai e pa fo mai ka ko kala ya mangia le fiafi o vai aku sale au lai lo la e pe ka kalangoa e o le aka i lo ofu mo lo la e le nge fiafi ko ki a aku kusa fale su ile yanga su ya se vakule sunga ya kai kolo mal fa fonga Samoa o vai foi le background o lo ko vai ku ka wasu o ka ko ngu le menga e i ku aku le me o lo e la mai ai lo po ele i calcule yo le ka ko fa so o lewa ku masala lau i lunga upenga ka fai langi ma le lalo langi a koa po oe ngā ke ngofo i Australia ma kou lengo ngofo mamao aku ma kilo i lunga o news ia ese a le fai kau aku ese le kangaka o lo ngofo i le meo lo kupu ele fa lave lave o le pe kau masalo mia ele o iai se si o kako waku ngu Samoa afa inga le fa lave lave au se fa lave lave fo ie le ima fau winga o se fa lave kusili o makau kia le a sau nganga lo fpo ya malo maftai ya wai ole fa lave o lo tupule ayo New South Wales ya po singi foi le nei eto no ya na kona foi fa no ali ya ona ole telo soifua mau ya ola foi o lo ia il morta ngase inisio ta mama malo mo fa nau ai tato talopea i le tua ina ia toi fa fo i manos ia o nei lava mea uma ia te leo malam tele ai pawal me sa o tilo ia una nafi ole fatantano anga mustasfio tina o tato wotunu ali ia te wa maua e tua oi le mauta o tinale o tato wotunu ia male mauta o ia le toina le malo natali le no fat por fa lave ia le umi sa fa longo ia no fa longo lava ile lom tua fa pe melen tala o tangata ile e file mu ele o tangata foi ele fa pe o ni tangata e mo le nga foi le o le fa talo fa mai mandila ia e pela o te e foi sietina o tato tu e no ma o tala o tangata tu poi ma foi le fa lave ia la to tua ui o lea ia lo tele pertina wai sa firingia e official leo ina o foi asi ele fale o le toeina malona tari ia ai mo wai ku e kwa o ile fale o le koinga malonga kali mas tinale mal tato wotu ia e vai kwa fo mal lo tele lo kele me fo tinale o tato wotu mai mo le temi dei la fa longo i news a tomu foi o lo to fa fonga mai ele ini disi foi o tato wotu no a fiai ai lau tilo ma lau tilo i fōringa o tangata o ile e tai tusare leia ma fōringa o mantua foi vai malo fa la bere tupu play state tato no in New Zealand ia e pe tau tale fenga ia tai tusa ma fa la vele o tangata mosalemi e pola e pe sao e la ma tangaka mai oi ia ele kikilo ku news e man ko foi ele fara po nga ka foi e fa tu fala ele ai se pola ali pe e nei se la mau e
ia te awa ia e fia fo le nganga o nei le inisio tatu tu a fia ia elo ngona alfa no titilo atu e to telefoni da ia lo mfana wa fia ia mo se foi o nai tamama tu elo titilo tu wana fa sa mai ia to nai to ina manai lo matua manai fa nau lo a fia fa la vela ne pe sfuro ne o man liu mor terminei ai o ye pe ni se to tele lo pe a mal fast food e pe pape nai te o selo mau lo i dai pe el mau tanga singase ia e tilo fa fia le e ro ko ka vale pa ka ka fora wala ia pe o ile ai ma ua foi o lo mali o sta si foi o tamana lue e sefe mai e si to rom si an fana Mali. E wo mali wo tamale a kilo ko foi le ka news e ka vale nga kanal fai ko ala kilo ko ai la e fa sawa fa fie lungole o le a foi o news le ka vale le ngo pak ya me o foi so Mali. ya tal si e le lo fo le li to mali e dei fa le la e o le ngo kilo foi la so na fi ya o mai foi fa mai senga al Palestino isla e lu mo fa le la vele wa le o ma o salau tala o le lalo langi a tole nei fa le la ya le sa tupu ya tatou ya te ro mo le mang topo le arka usanga e kwa inga fa le la le kas o tangata fo yen tupu ile fa le la kala estete ya le fo o tupu nei New South Wales ya por ai sini Australia ya me le ai o le ni se afia ya o tatou o tulu le fa le la teilo yai ma le la vai fanga solo a news ma me fa pena le tulu yo le ia e ave foi le fa mai senga le dai a inga foi wa mo le loto maftia ya o le o tatou tu la tatou lua vai aso o le Christmas pe to tasi vai aso ya le o le se Christmas nei nei a inga no nei fa le matu ya o le ya o si le fia per tatou tapau le langi pa mangalo i nei tangata le alolofo fai nei nei tele ilo po le ale ia o le tupu ia tunu i fafo nei e taua inga ia le lama o mai ia mese o le nei i tunu wai o le to tele o tangata ia mai le atu Europa le atu Asia ia pape hoi tatou ia kako mai le atu Pasifika ia le yangi me o mai mana ko nga bombe o umuma e vanga foi lau fa ia tu ia ngai ho ke si le fiu malo lam foi le tu ya wi o le ia taro pe mo ilanto ia o fam talanga le mai mo pen fa pe o inge me ponge ia langa o singile ku por fa la ve ia o kala la va o le mai lungo ni mali ia o le ta un foi fam talato pe fa pe ia man fa lo fa vai malo fafkai o le me pixilinga ka ua foi le makamaka aku lungo news o le loko alo lofo o pala langi a miso kangaka Australia ava ia ku le kupenga o donation vonga le mo kamalo le sa se fea ia le sa se fea ngisio o la le aku no ko kiki o le 5 milionga le kupenga o light fale mai ai kolo pulo ile il ko inga le ngonga ngong se fea ia ngisi o soifua mangue mai mau kuai a le ka ke va ya ko inisi le fiafi or kanga ka foi mai o ya kungu ia le ko inga le se fea ia ngisi foi o soifua or ka ko kungu ia e kungu ale upo ka ko e moya mamangu ai lilo malayaki e faila ukala foi lele o ka ko ia le fala vela vela ne mako balanga le nga alu kaluenge fa ko alu va aso kalunga va aso kalunga ko foi mai e fai ku la kalunga lu eselva le ma ukilangi au mako ke ia le o le o sei lingi foi le longo ko kongo va le le emergency foi le wa mo embol me mo ko kongo le New Zealand ia ka kala malo marking io ma nga ese me fa pe io le moyo o le lo se me polal me la kupu ai ke o ka kala mai le kinge le valele e manga o miel so sangi I need help o for mai so se for mai manga o miel so sangi
o le kangaka makapongia i kokongo le. E whaile la ukala. Ko i kiki kour se furu fau mai e kongo le valele. Ka mo e mai luma, ka mo e aku kua, wa la laka la i luma i fol mea sa mako ngofo i mako wa inga. Le mea le kupo le mea. Ka u fai ka mo e uma va persole. Longo winga o le pasi se ngai ko i kiki mo le ongo se furu fau mai kongo le i fai ma leo makaka va pea le. O le loko alo lofa foi le. E a kole a fai kula o kau fai ianga koe esa fo mai inga ua koe maua le malosi o si mafinga lea, o si mafinga o le sainga makapongia i kokongu. O le winga o la ukala. Ke lo angos fo mai sa mole, kole mga umia ngofo leia koe afe mo e kongu wa e koe ngā mea fo ile le vape e musu nge keo pe maapo lea, a fo mai ang kamu moe. E kamu moe mai luma kamu moe aku kua kau papa lunga le soifua lea. Kako kilo foi la le loko alo lofa ile mele kupu mai au skali. Ia alo fangia pele kua. Lui pele kua ia sao mauli kako fo launga. Ia keminge ia wa o kaua vese foi mal mele o koe o pichu le keminge ole. A kaiko. Wa la vese foi le kusi le koe ngi sing ka fanga. Taole. Ia keminge. Wa le loa me kupu. Ai or kako fa so sa mo nge ya fiafi. Ya masalo fo lewa. Lo mau e fa klinga ya lo po. O le kako fa so ya langa upu. Ma le vao ngana. E mau ai kai mi fai ui or kausanga ia po ngi fa mo la laka inga fa ka inga ma fai ui. Ia langa upu le kungu e fikau iai ia fa pe fo le vao ngana. O le mele o le kako kalkalangoa nge fiafi a fai foi ki fa soa mai e ki sila fia ia saua nga upu ma longa fa nga inga kai mi o la unga i kai mi fa penge ia e kalia ma le nganga ma walalo le porkalame pe nga mako avaku ia fai ka wes ese le kako kungu i kala ku or kako kungu ia or kako nga ruenga e fau fa kasi ma lima le lei e mau ai se saul porkalame o le mele alof po. Ia, la fokuia inga ia skalia mai ia upu le, kako famo e mo. Ia ngau wakfoileo ngai upu e au ale, kemi fai ui or kausanga, malo fa alo. Malo vaftai, ole ia, mako voi ole vaitai mir nei ole ole vai aso leo le saune niato ole lalulangi antoa so se tunu ole lalulangi e whamanatu le soifo mai ole tātu ori paola. Ia, e tele amalasi le tele o upu whamuanga ngana o ala ngā upu e whitaui mo aso whapene. Ia, e voi ole upu voi leo te leo maa ua le tala voi le leoa. Ile vāwa polima Mama nono leva pele kala vole o ke ikua polima ke ikua polima ya pe o se na foi u po ile leva pe o se malanga la ke aloa ia polima ia o la sile fia u tau ya tu foi le ngana fa tato falu poluma ke le foi o fai fe aula to fa ngaina le upule ia te au foi ia malau fa kai inga le upule ma foi le masangi ngo fa longo le kele o isi fai la unga o ki a kongo o lo lako kaukalangia pe au i pōko ile lo kisimasi ma pōko sanga fōu. Ia e wha pēo wa kea i kua polima alo noinga o leo o tea i tua lea maea fōle ne tausanga. Ia o lea ka kouanga aku mo le kausanga fōu e Vaofilifili mūri so i fōma leo la i au via le tausanga fōu ma le kisimasi. O le isi fōi tala lea o ngau kilo fōi e o le tala fōi lea o le malanga fo ile au walo fainga ma tangata o lonu. Le na fa pe a maka mai ngai no fuari o le a o i kua i whangaloa. A ile upu o ile le fa pe il tangata fo ile le nga ua fisiri ko inga. O kai ka ngu malanga. Ia a la pe la o fisiri fo ile walo fainga ile la ko malanga po wa kai ike ese ngu e o kaula laka ese ngu le upu koile le ina o tali e le tangata
Le ko ikikia ite le lau mea. Ia e mana tua foi vai malo le whaafonga mai le tuno. O la ule whaamara manga le upu lea. Whaatea la au kari mai po kai kaungo. Ia po tau ite lau whanua ole fisile o ruara whaingai le au malanga. Ia e whaapea mailitari. E whaapea mailitari. Wa ite lau mea lono winga koi kiki a kaungo. Ia ngā hoe sila fia fo el malu le tunu pe o ile mawai swafa o le foi tamali i ole o whangalo el waa fonti o lau mea. Ia ea tu fo ila ile ngana fo ile whaka kou whawhale polu ia whape fo ile o kele o au whaingalo pa ia le tua. Pe kau ave i se mea fo ile le kako malanga wa leva masau ni mai le amakanga o le lua o lua lima. Se ia o mai leo koe lua mai aso au lia ke si masi mari tausanga fou. Ia le e kau whapenga so ulangona. Ua ite le lau mea. Koe tiki kau ngu ka ko whainga malanga. E wha moe le ri. E pe o sa ule e wha maranga o nai upu ia. Ai sa o pe ia fo hanga kakarango wha samsama doa. Ai se tasi o porkalame sa o nia se tasi o nusi pepa o a kore luas fuku tausanga sa whaingo o le Samoa International. Ia e sa whai mai le edita o le pepa le tangata o kamsalo o whaafonga mai fo ia sitamani le o pita se le ama. Ia sa o whaial po kalame fo ile le sa ta o sa whaingo ina o oe malawanga nu i nusi pepa le ai te ile o fisiri mai sitamani e te o lo mana o e faise por kalame fo ila le au fiaina i le au whaingalo pa ia le tua e mai sola tau fina ngalo. Ia ngau kango le whaingoa whapea o le whe au o le tala le lei. Ia vai malo e nana vai tau. Sa o alu o te alu i le ekalesia ma le ekalesia i maota o le au whaingalo Ia, tala no ia i matau ia i me leo te manao. Masa au ni le leima ia o le metutisi. Le ngata i le konferenisi a Samoa. Le ngata fo i le pulenga. O to tele ia fai fea o le aia te awa wha maumonga. Aina tātala noa loa i la sora nasu. Sa o mai a lo leo le launga se tasi o tausi mtanga luenga sanga lue e kalesia konferenisi ni sila. O le sunga le tausi matanga luenga pe sa sea e foi i la ulea mau o le sunga ya kopo whaafuata. Ia sanga luela i ngā i le ekalesia me tisipalangi i Ponson B, ia o i nasa o malanga iai ma tala noa ma le whaiwhiau. Ia na sauni mai loe leo lana whiau o le tala leini newspaper lea, e whitau i tonu ama le masina o le koe kasi vai aso. Ai olo el Krismasi. Ona whaato mua no leo lana tusinga o le whiau le tala leile upu lea vai malo o le lafu a tama se ungongo. O le lafu a tama se ungongo. Ai whaafonga mai sa moa whaafonga mai foi vai malo. Leanga o lea lau foi tau atua. Wa o si whai whiau lea o ia popo whaafuata. O ia e ona le mau lea. E le lei foi whaafonga mai le tonu. E le lei alo whai tau atua. O le lafu a tama se ungongo. Whai mei leo lana whaaponga i whapea. E tele mano ano ai ngā upu ma upu si o le ngana ma le anga no o le tātou atunu e tau i matala o le tusipa ia. E pei o le nei vai taimi o tātou ia i toi o le nai aso o na whamna tuina leo le aso soifua mai o le tātou whaola. O Yesu ke riso po le misia e pei o na valo ia mai le whenga inga tuai. O lea ua o mai ai le upu e pei o na o tā ua ilunga. O le lafu a tama se ungongo. O le whaiva lea o le se ungongo, e whaasino tonu lava i whangota inda o le manu le nei o tā ua o le ngongo. O le ngongo e pei foi o le tautai mata pala o le ngātai whale. A o ina anu le whaatama swari inda. A tautai o le ngātai whale po a riseu, la tau te tuli matai. O fea o whaapepepe ai le au ngongo.
ona la to wa ngai lo le ai awa e va ai nei manu I lunga o le si papa ma papa tu o nei no foanga e fa mata e fa ngofia e fa ngita ona tau no ai awa e sasi lo na winga o le afu lava o le pa o il sami o le mafu angare na I so stau tai e mata li e te miuma le e mafu ai le upu a Samoa e fa pea ia seu le manu a e tanga I le nganu ia awa nei pole ia maua le tele o fa manuianga e ngalo nimo se fa le tonu e tu le mai ao ina tele le ta anga ona tu leo le tanga seu I lunga o le olona va ama seu ai pe tu fo I si papa po o le va e mai tau pere ngā solonga o ngalu olona winga e susu malaina e lama tia fo I soifua ma le ola e le so ona fai e se isi le nei faiva awa wana o la tau e mata liam poto mai longa la tau te fai le nea mta fo yoi o le mau male ta ofia Samoa mai aso ua mawai o le mafuaanga leo so se tautai e mata ala I taimi uma. Lea e mafua I le upu o Samoa I e seu le manu e tanga I le nganu. Ia aua nei pole. Ia aua le tele o awar tele o whaamanuianga. E ngalo nimo se wha le tono e tūlai mai. Ao in tele le taanga on tū leo le tangata seu I lunga o le wa. Ma seu ai pe tū si papa po o le wa. E mai tau pere ngā solonga o nganu. O lono winga. E susu mala ina mala matia fori soifua mleola. Lesa ona fai e se isi ne nei faiva, wana o lato e mata lia mo poto. Mai longa o lato fai o lea mta fai yogi. O le maumare ta aufia Samoa mai aso umvai, o le faiva o mana ia. O le whaatama soali o alo o tupu mta mali o le tunu o le faiva fo I o alo li. O le faiva e susu, ma pisi, samia, malaina, ma toe mango. Ma funga ai le pa o le tautai. Ma ave ai le tino ma fōringa o au leanga tu rou Samoa. Ma mata ngai le ai e tangata. O le mafua anga le nā o le tala tu o le tunu. O le mafua anga le nā o le tala tu o le tunu. Ina ua wa aia le au ta maitai o ngawi fale ai matoto ngata le whanau tu I Samoa. Ina ua la ua wa aia I tafo le vai ia fōringa mata ngā ma au leanga o le li o mali e tola auli. Sa lilo I nei teine o le tama o la auli o le alo o le tupu. E moni ai le whaitau o le tunu o e pei o tautala I eila auli mwhai loe ta maitai. O le lafu a tama se ngongo o lono winga. E na o na au leanga ma whaatau wa ai le vai. A o ia o le tupu. O le fo I o tātou o atu I le whai unga o le nei tausanga. Ia seu le manu ai tanga I le ngalu. Ia nei a vea lo tātou pole I aso fia ai ngalo ai whaamil tuina o le whanau mai o le pepe o Kerisimasi. O Iesu lo tātou whaola. O le whanau mai o Iesu o se whainga sili lea o na whaangalo ngata I loto maanganga o le au Kerisiano. Sa soifua mai le whale o manu. O le nofoanga o whaapitoa mo mea olo tulou. E palapala ma ele lea. O lono manongi fo I wale tāle whengai mo le soifua maloloina o tangata. O le tū ma le nganu wha I utaia. E na o polonga ma au ona e masani o na wa aia ia nofoanga. A wafo. O le lātou lea me tāwha yoi. O le tausia o le wa aia le lei o lafu manu. A o lātou matai. O le upu moni. E maasi asi si tina e mai se fo ilona ainga pe a whanau maola I stulanga wha pea peitai. O le whanau mai o le pepe o Kerisimasi wali uai mea maa walalo ma le whaatau wa. I roa ainga ale lalangi ma mea tā ua le soifua ma le ola le Kerisiano. Wa le soifua mai I se soifua ma le ola le Kerisiano. Fale tioata, wa mānei al ainga o mata, wa lea fio mai o se tupu po se alo li. A ua whanau mai le fale o manu. O le whanau mai o le whaola, e le o se aso ua whaafua veta. O se tae au sa walo ia mai e perfecta o le whenga inga tuai. O le tae au foi.
na mo whaalupe na umati ma whaatalitari i aili tangata i lona whanau mai peitai. Wa moni ai fo i le upo Samoa, wa leo nga tasi le futia ma le umele, i manatu ma fina ngalo tangata o le lalolangi. Ma le tō whawha ale tua o mafu ai ona soifua mai o ia i le whale o manu. E ui ina whaatau waa ma maulalo le whale na soifua maora mai ai, ai tau tupu lona ngafa. Na atoa ia te ia ma manu le langi ma le lalolangi. Wa tasi ia te ia lanu mga ngana o ia o le tua malosi, sili ese, Emanuelu ma le whaipule, ma le whaaola le lalolangi. O ia o le mānai o le alo li ia Samoa, ia o lea ua whaasolo nei i le afu le lea o le nei tausanga. Ma ua tātou manatu a wani tau mawhamua mo le tausanga fōu. Ona tātou manatua lea o le li o Kerisimasi. Le tua e manongi fōu lona alofa i aso uma. O lo o tō soifua ma le mātou wola. Le li ina valo ia le au perfecta o le whenga inga tuai. O lona malo o le malo le file mu. O tātou wha manatu le Kerisimasi. E le vai tau o le tau mawhanawhana. O le vai tau o le tupu ma le lau ola o la au le vau. A o nisi atunu, o le lalolangi o la tau whamanatu le vai taimi o le tau malulu. O le vai tau o le mamate o la au whatoanga. O le tātou atunu e le aini vai tau o le malulu, o le vela. Ai o fua i mai e le tua se tau e tala whengai ma le soifua maloloina. O tātou tangata, ai tātou whaitau, e ngā solonga o masina o le tausanga, le whaamanatua le Kerisimasi ma le tausanga fōu, i se tau e pito sili o na mawhanawhana, e whetau i le lei mō tātou i Samoa, i o le tala lea ma le whaamtalanga, i manuia lau whaafonga mai, a whaifo i ese si kia whaasoa mai, a o le aunga ma le whaamoe moe, o le lafu a tama se ngongo, e whaatusa i lo tātou whaola, wa o ia sa whanau i whale o manu. E ui o na whanau i se tūlanga maulalo. Ia a o ia o le tupo le lalolangi a. Toa i o tala le mali whamtalanga vai mal malo. Ia manu ia lau whaso mai Samoa. Malo whawhikai lo whipo. Leo whawhonga maua lo kako kungu. Whaalongolonga kufo i le sao fo i o le kausi makanga ruenga. Ia ilonga foi sao a kau luas ful kau sanga kaluai ia ma eu foi le lo kausi melelei ma eu foi lo kausi melelei sa le aula nga o manku pel kausi makanga luenga ia fe kau I foi ma le kako kau fa ngi kau sanga wa ngaku foi le kamale o la uli malanga ka se unga le nga ka se u kuai onga al fau ia lenga ia inga kai o fale alili ia le nga mongi aile sangwanga le ye foi upu ma alanga upu ka ko kungu o se unga le ar kamola uli le mo mai foi le sunga le fai au ia o foi le foi kaule se ule mangu ka ngai de ngalu ia se foi le kala fa mangua e mai foi le mau fai au le nga o mai le mafuanga ia o kelo mau ia ole sanga mau ku leo le fa moe ai o ngai upu e fa popo de kala o sa ngia le kausi makanga luenga le ngia fiafi o le la winga ia upu e mafu mai kai yalanga aku ia po kuringa I kai le moanga sau le foi langa o mai le upu le o le fai kau le o ike fangua lalo Ike fangua lalo ua la lafo foi a kaukai savili. Ai whaakili foi mo le ae. Ia. O le upu leo le ike o fangua lalo. Ia mangkua o Samoa so ia au e kuri aku o I pao ma va alo sa lengi va afi pe o ia so ngei. Fua foi le maokai o le va. E fai kau mai aku maunga a kilo mai o fangua lalo ia lau fangua o kako, e masangi ai o konga ngiu ma. A fangua lunga, io aku maunga. A o langa aru le vai kai aru kuri aku. Sila ngolo kamali le fupol ma kua kaukai o kaukai. E ilo uma ngai malae ma maringu o lililo asiava ma. Mangwai sangu wasi ima ilalo fua lalo vao. O vaanga ngai lunga I. A o la inga saungi vao le ako
fo iuka. Ia, e alu o maka ke kele mai a ku maunga e vai alofa ngua lalo. Ia ang whaapea lo leo kaukai pe a whai o va alo. Ia, leo ka vai a whangua lalo wa ka laka iuka. Kai kusa ma le mea lenga e whikala iai. Ai le lafo foi sa vili. Le winga o le upu le lafo foi sa vili. Ia, alo lesi a whamakangkanga lesi pe malolo lesi ia pe whai le mu. Ai whaakiri foi mo le ae. O e manga kua a ofi rwa le ava. Ele o le malosi a koa kaukai ia o le afe edi a iuka i le ava wa o ava ka kafe ma. Ma me pe o ngai ai. A ku mai la le kako i le whaonga inga i la unga ma pe a whaonga fo i keimi o whikala inga ia wha malo le ong sa i le kako ngu ia por kako e kale sia por kako a inga e mamao a le kako fo launga le ngei kausanga ia wha whikai o leo kako laka le kirisimas leo kako wa aia whangua lalo onga mangaku lea la lafo ia fo i sa vili o angi o kako whale kongu o angi o kako whikua kua ngai la lafo i sa vili lafo foi sa vili ai whaakiri foi mo le ae mea lea ai sa ungiungi lo nganga sa ungiungi lo mawhauwhau e whaafei loa i le kirisimas o le lela vea umai kolu i upu ia o le ike whangua lalo la lafo foi sa vili ia ma whaakiri foi mo le ae o lesi a kako upu ua singa le ngalu ka whangua le ngafor kua au ia o masangi o kalai o le ngalu ia e whaafua mai ai kai moanga le sau o le uma ia e whako a whaki ai ngā walaka iuka ia e whikau i fwoi mo le whaeungo ngei kausanga levanga ai lei mai lo kākou sā lo kākou ngu ia e whaafikai o lewa kākou laka le kirisimasi lewa singa le ngalu koe a seanga wa ka whangua le ngafor kua au o mamori mai le ngalu le ngafo leo le moanga sau ia leo ka whangua le ngafo kua au o isi upu ngā o lesi upu lea ia u whakau moava lo kākou sa a lei mai a au mamao ngā wa sila fia uma le whamoe moe ia whakau moava lo kākou sa ia leo koe a o seanga o ngā ofi leo lo kākou sa il kirisimasi mar kausanga fou ka penga lo finga ngalo mo lo uloko ia whaafei loa i le pepe o le kirisimas. Ia o ngai upu ia a foi whaasoa mai lea kungu e engi upu e fia whaasoa i mo lako winga. Ia e maa ngai a foi. Ia o lau lea whaasoa aku lo pova ngape e eisi mea ke fingalu iai. Le ai ele sita se o vaenga o ke loa o kele nisi o manu o tato o tumu o lo sile fiel kele o isi upu. Mari. Leo ke leo maua e pe un pau leo le canale sa fia mo. E le sa fai ka wa ko wa fa fo mai el tatu. Ia, ma le upu nga wa ite le lau mea. Sa le sa o fam kala tu a ko i se fanga lo ko se va al punti e lo fa fo mai upu ia e fai a fo lo fa so mai. Ia e me se fo le tele o si upu. Ia le wa mai el tele o si upu vai malo fa tai. Kai sa miuni molta ko kalambe a leo ki kilo ku pe ko kwaka ele i vainga e no winga ko fast food 5 minute fo el tapo kalambe e on mai ko ile a papel manga ke wo ise sime te fiesa no yai o ye pe kala yai vai malo ai le kana ka ko lai ile mo ya au foi fa leo au mai ele a mankua foi el malanga lea sila fia lo po mo lo fa fo mai ga foi sila fia el malanga lea o el malanga nga saua nga i a anga le va o fonki ia le mo mai ia ingoia le mo ai ko io fangaloa o lao mea ma le ola ia inga ma el mele pe nga fkelai ia pe nga mo mai i ma unga mo sala ingoia inga o mai o kala se o kala mai le va o kala le o anga le anga le kuia anga ia o la il ko finga o lo fa ngale me o le kausi le ia kuia anga kai o le kausi le ia kuia anga ia
ia ele o se ele o anga le anga e wa pio le mele anga linga saun malanga Tare le. ai ma ngai o fu ila So I for my voice ka ma wai kwai se mo go e pa pe kwa ki ai fam kala ma ta o ben. O kala le ia. Ya sa o wai pe o ngale ang kala se king ia. Ia. E ma wai foli swaf ka u o yo le. O le pangaloa. Ia. Tala mai vau. Ali. Au le a foi le. Tala ngol malanga na. O sinka mai fa sola kiki a wa le pule mai kai ko kai me fa so ka ko lenga I me yo kuringa aku o ke kalango pe I me yo walanga o le ma ko fo ingu I fo la lo nga malai o le ia o ingo e kuri aku e ka le lima le va vea o ya e ma nga ia fo ila kai mi le wa o aso ngeo va afi wa I loko lole ngafo o kau fai aru la kova o aso ia e kau fai eli ar foe o le me foi la le sisi le kumua ar kau kai sisi ia maua sisi ia maua o ngi mamulu wa o me e lua me maua I mankua a kuri le ngafo e le nga o le va o fua lunga ma fua lalo le kuri le ngafo e uma va o sala I lua o sa kuia kua o kaanga o ngakai vai o le fua akoa o le luma o kau kai pe a sisi lea kumua e mamulu wa o le mea maua o le mangoko le ngafo ia o le kauwa lea o langa sisi uma isi kau kai le whaamuri mai kua ma pe o le mea ngā leinga sai kau kai pe a pa u lea kumua kau kai ia e maa ngai lo finga ngalo I le mea lea ngā kau mai wai ei foi le maua I le mai le maua ko inga lea ngā mai foi e le mau I le seu le mangu e kanga I le ngalu e leisi mau e whapea o kakao le upenga ar ko inga o pili ngā kai o wakia ai kilo mai ko inga I uka I le siu papa koe a whakia le urungari le a kau pue le ngongo foi le a kau pi le papa a kau ka le ngalu le a kau pue le ngongo le vala au mai loma le mapili seu le mangu e kanga I le ngalu wale kea le ngalu ala umang mangu ai banga ia foi le maule nga mai foi le fai au mea nga mafu ai le e fe kau I le lei ma le fai ungo nge kausanga pe o ngai ia kai ko le kala ka ko lainga e lo fa alo alo lava vai malo e mes fo ia lainga ia lo po no tala tanto lainga todo pitu tasi lima I matoro numera Samoa tu pele na wa tala tanto lainga vala mai paso nepo manuela paso ele oise vala u termina ia lo moenga ma lo po pa mo Makpo ile wa kalangoa vai malo mo ole fai vale ole alonga mari ya el makoko ngu ya so ya kilo ya wa ele ya nga kai fale wa pa ele mari ya le alo pa ele ngonge ta au ko ngo suor kai au nga pem kwa ngonge ya ole ko mo la tani dai e la le mako ya u maliu ya sta taile masani olanga mangko foye a mako ko takai so singa o kamai pi ai le ama goile le so songe e o mai va e mawala wi ar kamalale so le ai so manga ku anu fo kasi goile le si ya ko mai ali wa hoi wa mawal me goile le manga a veces aku sikanga ka goile so songe ku le si mai va ai pa ya mo fo kasi goile va alo goile fo kasi so i pa si ya ko mai ar kamaro so Inga pe kering ya ku kongol balau si ako me muswe a veces aku ska boile rela ko ta katali pa menga sa fa yeso ya aku boye kilo ku kai ile alo ya pe ngasa sa o mai ma boy ma makarkalongo ai ma makausami le aku ma wan menga sa fa walo aku nga bai kai e mai le ya fa kasi le mari ile me e makalkalango ai ma penga voice se aku oile le marka mo fanga I lungo le
ole alo ia fa o mai hoile le anga sama sangi eso ya la ku ku ka ko mo hoile le fio songi hoile si fa kasi le ba inga ia wa si ko mai pi ai ma wala wa ala kamala le sole le ai la nga ka mu wan ka fa ku ro fa fo mai le si a ko an fo kasi lu ngo lo si ro le mesa ka ba ia so yo ka le ya wa ma ko ngwe ila lo alo kai ko a ila la ukitilo ku ile pai ale yo le fe la background yo le hace un será fix furu po ela kare maria ala po ya ku le ngule kai e fa sanga ku ia ku mbonga la ya ga e background ko ila la sum gefia ala il pai anga wa pai anga aspo inga ngo ya ke mangkua e swafa fo il matai o mato ai no do posapa e il mele o le pai ale e vole ko mo ngi vai ka ya ele ya ki ro ku la i o ko le mo ele o ye ka vala o le wer ka vala au ya dai ya wel vala au ya ka kalfa ku ka ko vala au alo soy fua hasta imbola rodoa kalofa pa lo valo sa selua alo po fa dai poile kalena ya vai o le malo o wa ku ka kongu ai ya mai fa so kau fai pa ki umbanga ai nga wale kirisimas ali ya ai le o no ai wa kele nge do me alo for kirisimas mo mo lo me ma saka me fa mol mole kai mua so ai o matoka oi karofa ya ngale mo puanga vangua ya fa stai lava ya okay ma wa kwa e kele lava ala nga upu lo sa ngo ya nge ya fiafi fe ta life ya ima e o ka kongo le nga nga upu fo mali ala nga upu lava e ma sa nge o ko la fa yu kam la fa ko fa ka ko wa ku li ai wo wala wa ta ngo nga fa ka kele mer fa malo wa so la ku nge ka usanga e o nga ma wo fo ya la nga upu ma nge ya fiafi kai ya waka ko kulaka kulaso fa manga koi foile le kingo kanga ka le halo le kua o fa ola ya maso foi kali kongunga o yesu keriso ya leva koi fa manguyanga e lua ainga ya anga le wa fo fuanga por kala mo fenga ya masa yu ya lo fangia le kua ya fa ka nguro fo fuanga uma alo kai ya foi do ainga ya mo was Christmas fiesta kai ya mas kausanga fo manguia kau puleo le lo fo le il kausanga fo aka ko audia ya ole vi inga nga fai fa kasi moleli ali la la wa kule mer fa lo va kule fa fo mai la ku ya mesel ka ko masalo wa ake masalo ka ko nas por kalama le morgue kausanga ia malfa alo lava alo fakele aku bo unua kai joa kai fasoa we are working smashing with thousand folk yeah I love you kai lava alo fasoa sua ya vakalo fa kulewa mo mele vango leska ko fasoa alo akaro fa ku lo va se do o se karofa o la eso me quiero va lewa la eso y por o le la o le dimo kama kaua leo le o ma fala le ngai karofa fea ya lagi ba kafi lo va se lua vai age le sugar de dia ayuso ya o vidia ole ale me wo kala ngoi foi mal makungu ako palo ai e o abaka baide ali ele o
Pura kalai ai alo fipo o le lafu se wogo. Mali. Ya, kua o le upo ga o le lafu kama se wogo ga sa o le upo la uri ga fai. Ya fa figio kui sa boa ka mai kai o ga ufale ai bako ko ga ka. Mali. Ya, ale upo la fa ka wa ya la uri o le fai vale o le se wogo. Mali. Nga walo li ila ko ke fai. Nga fa pe ai era ko mai se vai ai e fia manga o ya ma wa se vai de kigo e ve o le u e la fulafu o ai se la banga o e a o ke ile o ko mai ka inga wa ko fu de kambale ile vai e ai foi rua e vai kula ko mai ka o le be strong gari ka e ga fa pe ai role ya loud o e ga wa la fulafu a o le kamba e se ngongo ali o le akali o le kupu o le aloli e ngala nga ngo fonu ai le kamba ka inga ya fa ka kau fo e le foi baga ia fa ka kau le aga un bai o ka ko fa ola ya e ingo sia le mega fa ga un bai ai o le fale o mangu e le se o rua sia fa ga o le fale ya le ga fa ga o le fa ola ya tau i le foi la e la fula fuare ya mega le alo le li fa ga o mai le fale o mangu ya le alo li mo o le alo le ko so i fua ya o le afo o le va ale ga sau nga o maua kala i konga o le wa ga le anga iga yo pai ko fanga ya le raga a makaloga ma ko sa ungi mai o kanga fa au va mai ya le va ale mali kede kanga ka savai bangkua o le kege o vai ko fanga o long kigar savai mali ala ai e ko e fiku ya kanga ku ui e go fuari ya e o ba ko ya isi kanga ko o le o nga ya shua faga ga ru ka o mai nga ya kula fare ka o ke ka o ku ga go fuari ya o ka siga kanga nga o mai de vale ya ai ke wa ka o mai nga go fuari e me o vai ya lua ya ba o foi de go vai ya lua e lua vai ya au wa faga ga ka ga ai ka ba fai de di ya ke wa sau ka o mai ya vai ko faga markala ya ba dia o fioga o wa faga o kala mai de vao o le ala de le ya o e ku ya aga ele ai se me o fai ya fai mai lo ya o wa faga o ma wala lo o go ke ka di ko nga ya Samoa o kala mai de vao e kala se le winga nga le upu o kala mai le vao e kala si se inga e le sa o ia kala nga ba kui o e ga re ngo solo wika ba ko o mai lo e fa ku pu le bebes ya o ka a le bere e sa o pe kala ia e sa o le malanga ya o lo fesili da mo lo fa ga o kai ka ko ka mu e ai fa mai e le ko ba o le wa kafe mai le la mea ya ama waide ngo oresi o la bea ya sau fesiri wa kai ka u ya fa mai wa ike fa ngwa lo o lele wa ka faka o le ao ya wa ya lo ya fa ngu la fa ngu o aga ya fa mai lo o lele wa ka ko wola ba aiga ngai ba wa fo le ola aiga ya ga ka e ai de ko fa nga ka or ko fa ya ma walo fai a kala mai vao la ubea ba ola aiga male leao malila yo a wo ke wo ko yo ya i be nga de ni ma o ya ai e si upu e whakakau le kaimi o leo. Ngai kaimi o kiri si masi wa e whakakai ese maa ngai o lau whamangi ngonga mainga male kalakalainga i kua or kama seu ngongo. E o mai a kama maa kukua e kaiku e ko ale moa. Ia e mongi au o sa kaunga ngofo i maunga mongu au sala la uri umai o le ao maola walenga mafua ku ia e ngola uri a urko i kua. Ia o gala ga o ia o manga o
fia o le karo sanga a waro whainga ia ua fia o I roga aiga I whakaloa se iasi le aiga o roga ki ngā ia o le alarga o le o ai pea o le awaria ia ngā laga o koe loa o e ngō foi le sipi ko o bako ma le kala mai vao ia e whako asifi fogei muri kala mai vao ia e ngā ua wha ngā ua fo imbai kukuila le mea foi leanga ngā o ai mangkua o makai uma o akua lai kukuila mali se ko fia le lei ia o ngā ole ngā ko e mali e koa ia akua ia o ngā kaua foi leanga su luai o kou I ngai leanga se wao I safaka ia le ngā foi ngā lei ngā umi le la ngā iuri I loa le lei e iuri o pule magafa e ngō foai lo ngā fafige e la ga sau pule magafa fia I lo po ai kagaka e whekalai ia aere fia ia kua mga wa kua ia whakauura ia le kaua ia pekai ua launga pea iuri lua ao lua po o launga o ga ia sao le ko lua lo ngā fafige le keige o po I masik o ao inga I le ama o ao inga le ama la fafige o iuri ia a ke loa la ua lua ao lua po o launga iuri ia a fio mai loa ba mari ko I fafoma ia mamalele mai le ni akua mari ri o la kaua o le ako aku ia ke o kou salaia o lo u o fai bo o kou ia le langa o I lo akua kai ai u ba makai o makai kukuila o akua u ba o makai ka mo le si da fia ia le gala ia le berga ko ai foi le o maku para o whakaloa inga ua sopo vaaya ia fogo ki ua fia koe fo I mai I upolu mai kukuila ia lenga sopo vaaya I le vaa o waro whaiga o le vaa o waro whaiga le se vaa fonki ia o kaugu mai lole I rufi ia gala whakoa o I gā whakoa ko ai loa e maku para o whakaloa le whakoa mawai le ku balo whakaloa vai mai loa ia fonki ia whakaloa a vea lo ko sa ma va o fonki o le ngolga lo ko ku balo ia de la ga fo ia lo fagaloa ala ku no le uruan fai gale ga fe kau I mane fa la vele ma le kau ale ia fai mai lo o ia ua fiaru I sadibu e fa ku wai lo ga malo ile a inga o lo kiga a wa sa ngo foi lo ga ngai ai mar ko fai lo ga sa ngo e fa liba lelei au luar whaiga o iai pe I whakaloi longa ai ga ua whaku le malo le mao fonki le whakoa whaku I sarim I ga ia malama le aku le lai o bai ai le so e laga e pule ai whea le kau kalaku ma le whaaloalo ala iau whea o whainga o luar whainga e lua wa whalanginga I kua o le mea wai ko kele foi lau le malama foi ka umake o le whaalangi o le makua o kalamai vao ko e o luar whainga foi o luar whainga ma le ko a wha o le makua la o le suafa kalamai vao o luar whainga anaga o luar whainga loga suafa la lea le karikoga ia Samoa o le goku la fale a le luar whainga ia ole o kapikengi ngā le va kapikengi ngā le va ai pule aia ia pei ole o ualu whai ngā aia ia ole ngā kōki si da fia a kalamai vao ole suafa kaule lea o a mini suafa kula whale ngā le karikonga ia Samoa le karikonga se ualu whai ngā e karikonga I le kalamai vao ia peo so yaku lea kusor fesili malo fafkai vai mal malo va per poi lo fito alo fafkai au le maya fafkai le kua o ruai si ka wangalo le kua nga mak fafkai vol fa so ma kango fie fea kai lava pa wi a keder ge ya lo fa ku nge fia
Mangia ni smash. Sapo. Pero ai vai sfo. Ai lava, lota, sai poia. Ya, fa so fo. Poia. Paso i poia. E leo ese malau taimi nei lo poma. Lo moanga, ane swapa. Vai mano. O le mangai o le alof po. O le mangai o le whaasoa kongu mai ar kangaka e onga mea. Ia wa kako ka mao o vaipu a sa umakungi. Iwa pe a mai ko inga kako kele karikongu. Ia le lau a mai e fea. A pe loka a mai a kua a mai e vaipu a e whape mai o fea e mawalunga aku ia ngai lo o fea. Ia le lau sa o la fea o ia kapikengi e va o fonkipe o nga malanga le va o e pule aia. Ia le mangai o le whakalainga o fea. I mangai a kele le mea le whamangingonga e fea o le. Rei kufo i lea wa le hawao kako i loa. Mea nga mafua i le ingo le au ma. Ia o lau mea ma ola ia inga. Vaale ang malanga mai le urmuenga i inga wa. A waku kala voi lele wa. Wanga le anga inga le kuia anga ia. Vai koe whanga. Ia le kua whinga wa ruruala whainga. Ia ea mainga le a kausi le le ia i maunga mongo au sala le. Ia le lomo kua. Ia. Ale aso ufinga ngalo alo fipo. Ia. Ale aso ufinga ngalo ile afo ile. Ile isi fai kau leo le ka afangua le ngafo le kua au. Ile a. Ka afangua le ngafo le kua au. Ua ka afangua le ngafo le kua au. Ka afangua le ngafo. Ia. Ito au. Ka afangua. Ka afangua le ole upu foia e kau i mo ngai kaimi o leo. O aku sa ka kai mo anga sau. Ia o leo ua ka kai uka le alo ua ka kai uka i fangua. O leo a whaonga la ile. Skala inga foi ma le saungoanga i kaimi whamunu kausanga. Ma lor ngā lulue, ma lor kau. Kako ainga. Ia o lele ua ka awhangua le ngafo le kua aua. Singa le ngalu. Koe a seanga ia o ngā. Kako kaungu le kirisimasi ma le kausanga fau. Ia e mo ia e le fau le kirisimasi ma le kausanga fau i mo kako. Ia e whakarikari uma le au kerisiango ma kako uma le o mai o le pepe fau ma le. Ma le o mai o le. Ia ka ia ma maungi mala mangi pupunga. Pe o ngai ai. Le balau. Ia, kalau verga ko valau. Hello, no va te roa, e va pe vele sunga le awa, ia kai ko. Sai po mungia. Ia, ka rofa te leu na. Ko ko lo e su ni ma lo fa, vinga ma fa, au nga kai ke ko kana no ka dis ma ia kai ko. Sa rele. Ko freka. Ia. Ne ai o lo ke ia ngi fu ro de kio ia, au va no ko. O ngale o vai to mai de kalenga ia oi o fea. Ia. O ele. E poi o one view one foi nga, mai ngai ro sa pingu vam san vanasi. Ali. Dozi ko fa. Man mo ya kan mai bao, e mlenka kai de. Ya ko fa wo. Nga me mai do fa wo mai o le ia. Ya ngo ya nga wa. Se o po fa tingi. Ya nga leo ka ko me wala ka ko la ka si u ka ko po kala me ke nga ka po kala mo ka va to fo wa. Ya. Yo so ni o le pisinga ka fa ka wa de pisi va ko lo po kala me se le una. Ya ole yo le nga le so yo le mo dia ko le nga fa kai lo va se go fa pe fo sunga le ida o. Ali. Kai la po kala me wa so va pingi ya. O so fia. Mali. Ia ale nganga fa kai wan hu ko sanga ko pa au nga se pa boinga ka ko kala me vai pa te fu sa leu. Ia o ko nga me va pingi me yo pa pa nga ro. Se o ko linga ro ga fai o pa war me va me nga o ne ia te o nganga la wala u ia
Udah ngapa apa kai boy mereka ko pokra mengi. Ai lama. Kita ko le ko fida. Kita ko fida ko sang po ke le ko ko nge me malanga ye ni va ingor ni ka usanga. Dia kai. Ora me ia. Le mo ma se le ulo. Ia. Mangi kismasi rua inga ia fa te foi. Ia ka tio lu ko kuai. Ia fa te sunga le dia wa ia kai ko. Ai. Alô? Ia be la ko nga ia ke lu ka uso ko. Ya, oye le. Kai la ngia. Mangi ka ko proklame se le ulo ke le manga Samoa. Kau le mau aku bungia. Pe ke no malanga Samoa. E ai ora wo ia maki vai le marang. Ola e wo e ma ke marang aku ngat vai fo. Oh, ia na liki, ia on me hui o me mo, ke madi o me la, wa hui o skari, na ia. O na ki la ko nga me o wa de me ga ka fe nga susu me. Ia na wala wa ko. Ai wo ia pe ke la kala ngel likio e ka ko paso likio. Oh, ya ke maranga fo. Ke maranga fo sa. Ia ngala te la wala wa ko nga ki ka ko le firo i de va so na ngo. Oh ia. Ia nga e te nga wala. Kai foi mo paso e ka ya so mo tau sanga e. Mala umbai mai foi ro ki ngalo. Wale tunu malo al fai va. Ia fa kai pa ko ke dia sen mo ko nga pa wa kai te ka no ai me ka ke do ai au ka no foi me ke de ya mi so kai do. Por ver e kai ka tiro ka no wa le tino mo sa na ulama. Ela é no cara no mai ai kele mam la mer ko wai no mer ko. Wa me e so mai mana mo boi. Era me de oi. Vamos kala mai ai de kele do me ne ngi pega me ne mo fa no ko fa so asia. La tala mo asia yo la mam la mer lo mo no i kumalo. Ai me de so ri ka fa so bai. O me ri tio. E ngare ma venga mo e il me de ma. Aquele o outro fari. Ai ka ngo ma ka ka me rongo mo ronga ai mo ronga i kumalo malam la male ya. Ali. Mira un faso aku ngai. Malo. Ya wa ko ka ko kala me ke. Kala ye ko ro ko poko kala ya ro ka vale ka fi mau. Ali. Wa le ya ro ha ke wa me fe me ro me se ho ro me ya se de u ma. Ma de ba. Ai de nga ro da vinga ro me ya ro wa ma de. Ma de ko ba la wa ko ko ba ma de ka la ne. Ala si ke ka ka faso ye. Ia so na vai fa de vai sa le una mangu ke ka ko pokla me ia masunga de ia. Malo, mangu foi fo ngor Christmas mo le causa ngo fo. Foi maranga ka ko felo ai foi lungar ka ko por kala me se kai me ko e kaliu mai ai. Ia le le ia felo pe ungia. Ia paso foi ungia. Ia ve, Christmas ma tau São Paulo ngia. Ia va pe oi la sunga skai ko ia. Ai, se foi ia. Bala muli ya. Ya. Vai maloma. Muli. No voy a falar. Oh ya. Ya. Calofa. Malore, soy fo. Calofa kun ka ko valau. Yo va ka ko lo sa se. Oi. Ya, kau ia le fai un ka ko por kalame lau. Yo como sua. Oh ya, malo mangu ka sa po o ya ki me ka sa po pa u dia ku. Foi muia mapsua. Mo la le ko so fo no ka ko programa sunga pai soles yongale ko ko bragia Apa, mapsua. itu Lo la ver polau. ya malo fa pa no ko ma me ho mali yo le si di foia ala ko mai kai ora fa pegaru apa pela le si di la fa pe awanga mangulanga kiki yo lo tuwa kiki pe sin bo guarda o sa se upe kamaro il que mi arwa ko ya mali o me au cara elas o me la vamos si no o la man ni wa ali ora foi ora so lo si ngai si poco la mo va
o kere ngaka ia ka o kuringa so kong ha a pe o kala ia ka paro mai aso yo kala i si yo ngo me o ia ren ku sia o aso yo ka mo meu school chain ro ngai fa makala mai la kala ia ka sta tu kuringa kong ia man ku o ia ki o faro ki e pe o maro kong sa fo ku riskai mi o ali o nga sa e ma a ho ki de ngai sa fo ku Uringa mara lenga fui lenga ku lenga no e ku vaka ya ai mu ku e mo sui la mali a pela nga fai va quale e ku ko pa me pi fai mau ya ku la ku ka fai ku ka ai mau ya ku no lo be lo ka vos fai no la ko malo nga o lo menga ai o poru la fai la sofa e ku ko me pi vai mau ya ku la ku ka fai ku ka la mau mai pi eu o vale o esse o vamos pe o ka o ma i esse ko ai ga esse le ku i ya ngwa ma ya pe ku am pa ka ma ka ko le ka o ya o a pe ga fui de ma nga ri kai so me ko ai mai kama mai le o va por ko va pa i la nga o i la nga ka o nga ko e va per ma o i vo nga ka pe ai la o ka o a ko fa ali e ora e va pe kai o mai ya pe kai u ka pe kai ya pe kai nga o mai ro fa ngai pa la kai nga fa la e mo e man mo ka o va pe nga o ka la ia ia la agua maka ia le kumaro mo va pero le mo me mo ko ma ore kuya ore ore maka mo ya o mo la o ku ka pe ko o la ka mi o la spa no yo ko pe pe ala kai pe ala yuka pe ala yuka yo lo ngala ngala ko le ku ngai pu ka ngora ngal ko wala un ka ba nga mai ke ya ai ke o ka mo ala ba ko mi buka mi le sile ki o eu ka wai ma ko o nga ia wa ma ko pe nga ia ko te mo ko ko ke me ko fico a ba ko i swa e po ngo bo le ni ko ia ka e ka nga si le fio wa o ke nga ma po i ko nga po ma ko ambo o kare ro ele ya ma ko a pera alu ku ringa alu ngai ia ngoma eu ka la pera ngai me si fa pura ka fa ngoge ale ku ngai pe nga yo me mu fa la si lo ko nga ele pu nga la ko ali ya nga mo ya me masa ya o mari ka ali ya sa ya ku sa ku le fula ku le ku sa ka ai la mari si fa pu fa longo ye e pu ka me ya va pe e lua mala o koko kongo la ku kasi al mala no que nga si fia foi vai nga o ka i ko wa foi ku mali a sa mala le e o i la nga mai e o que ro pe o nga fio la nga mai nga mala ko wa foi ben ku foi no e ka nga si la fia mala nga pa fa nga ya nga mai ele ele kwa la u foi ma ko kwa o me la va nga nga mo wole nga maro me ko mo vai nga hui me vai me maro ya ma ku nga si vi nga kwa o hui mo ya kwa yu nga ko ali ai ya pio la que le nga ya e me va rongo o me la ya mo si me pe me va me va ya wala ka ke nga yo pa wa pau ka fa po ka o e pesa o nga ka pu le nga muri e kuringa ko pa fa le wa e fa la ia ku ia ia le pa ko la ko ka yo lo vi ba nga muri o kuringa e an ka nga me ala ora le ia sa i fora be mo ile ka le rugi mala ko za mo e ki sila fia ma pusua le me foi la lenga fika la ia ku pe el vaso len ke aku ngai yo
ile a foi ile il kelo me fa o popo e ngei ka kokungu e kai pela o kenge le faile pal fuiong e faile kuinga a sula konga ia o le me sa o ia ele kalfe ngai mai se ele ka kau wa ele nga fai o por kalame o le ngu a ele se winga ele se winga pe nga sa ngo a o me ia a ku sa o al por kalame ia maka ngo sa o me ka ngo ia ele se fa sa mova pe nga e sulangi konga ma fai se kuinga ele ai foi se ka o lunga e fai e fa o lalo se ai uli lalo ole a ku e lunga se ka po ele o se fa sa mo e se foi nga me pe nga silofia ala ngo swinga ngai vai ka male o fai me foi le manga ele vai kai pe foi me foi le fai poi ponga a akula ingor kama ingor king o si la ko kanga pe o me va penga fa maki ki ainga e fa pe foi la el fai ngol mele o favor ka o la yuri e kur ka po e o pe o fai mo fai a ko fai la ve ma me se fai ma me sa a o me ai ele o se me sa nga me o le fai e a inga ia la ko kama po le la ko kenga ile kai me o la o ku fa ka si la inga fo a ele o se me nga masang yai kai pela al mele o le sula konga a faile par fuiong e kai povera al mele o sa ngo yai ia i malai makaua e pauanga ko ia nga ko le ko la lo sa monga kunga mafaka vanga la peise si ko se mai e si na fiere e fo mo kai ma ko fa pe ko la i yanga ma e mo fa go mai amo ura mal ko inga i vai mo Popo, ia la ko be ka o mai mala ko be me ka mali malo mo faso la kai mo wa mo e la ko kai mo faso mapsua ya alfa ko ya su ya matoka ya su mo fa mo ia mo ti masika ko ma ka ko por yo ka ko fai ya lo así ka ko bien ka ko fe lo ai lunga ka ko pokala me va sole la so course fur i lunga e lo er con ka ko il va sole la course fur ka fe lunga ka ko pokala me psua ya le lei fa ka kele mo le ya malo ba yo ko ko like taito ai la psua ai que se masi male da po ya o ele fio ele fica fea e ngai mong ya fea la ko maro o mo o ka mango sa su ai ia ga o mo la ku ma ku fa o ya mal ku el calma va ya ai fa ka ya mo ka fa ya mango sua alo va kai ya pasó y fue ya lo po lo wa umar ka ko por kalame sa ngo mai klai mai fa umar ka ko por kalame wale ka felo ingel vas fo ya fa ka kele fio man ko ka blangi la sunga la o taito ai lava fa fo ina tato por kalame ali tai fo mala noi la kalenga le un boiva ko ku sa bailu fa fo ina tato por kalame dal tato li tio fa salau ya Samoa e ia nei ava noe fai om sui le Vaofilifili o Samoa le talainga ia vai mal malo ia e moli e tuai le ngang whaafitai la whaso mai le nei fiafi o i fwoi la tō le mō mai se ava noe fai aso pele li mai o le tātou por kalame le malolo e whao wal tātou por kalame e tātou waso muli mo le nei tau sanga e vai aso fōpe a tāru sielo to soifua mlo mātou wola au lia le tātou por kalame i le vai aso fōu whai ungo le nei tau sanga ia masalo e o atu vai aso lea pa tāru sia e soifua mle ola ma patasi atu ma le fitarangi au e gai mal malo le tātou le tio ia mau mai fo ile meno le fiongo le tia kono ia tupea o le tātou por kalame muli le nei tau sanga ai sa mo le tātou por kalame le da o le asa u whaafonga mai e le tau tamale i lau whaafonga Samoa i se finangalo o talainga ia vai mal malom so manat ia mātou te whaamaru ruat o i fo ila tau sa whaasoa mai ia malo whaafitai i lau whaasoa tātou malava e māsaini o whaasoa mai le tātou por kalame au mai foi la to finangalo wan fa fonga mai o tato
tulu ia e mai se o tupulanga na wao o lo fia maua nei Paul Kalame vai ia so ua vai so uma ia o tato Paul Kalame da dar so fu lo so si fu mo tato o la biere vai so fu mo tato Paul Kalame ia ele yo o fai un nei tu sanga wa ke si massimo tau so fu ia fa so fu ia so fu al po ka ko fe lo ia fa so fu ia fe lo o no ke fu ia tu lo po ma vai mo vi al po